the beer that story the bro na enkwanta visa producer we wo boy adwuma na ho sire ni kan say abawi ubeduru arabe hunu na we se trobe yesresra na asabara nko kante boy adwuma zire ni asesi ekura ne say odide o Asem Mpe in 19 na ma ni die gese aba se de bia Nigeria kan Nigeria de ntwantro na enye no ka kire se enye ndi abeye nso no aka eno ano no enye ono nko a one me am wo fase kokosa chinso on de nyame adum obi de ne de hye ekondie ne ono atutu na ma okwa akogye aware na ma na kama pa ba do ba be boy adwuma ansa na osire kwan akọ afa ye transi se ya me ama de nyina antipore no agudie papa bi abetena se agina dwaose nan say de no absent and no late da bia present say timba ya no report to the sanso na ademono nso so no ademono yesu so amana dada obi susa ohu say ye mono de ne o nada no ene yatu ne di omono samwa na ese o pa ademono ono aso na ye panyin o da Asem Mpe Nipa no nso agina dwa na ehia za ne mu ayire encheri afutisam no so bebere wo afutisam no eno na ukotira na abrabo ya biti no eno na Kristo he da twere bibi tu akire se njirima ba ya de be kaka won atu won fo ma ne ma ko ya momo eye Sompa Asem Mpe Nipa nko na onyane sa but before then nyame nko antipole na mpacho me ma wajo ofa me joso bibi aboko de enko wura hu me mo bofa aya de ni fie mire ma bedwuma so yeah said we nim sire okon atwitwa ase o chen da obumu ne de na ese urade aya de Wait, you for the class one table. Last week birthday is the birthday no. Me di birthday. Said ya me yan so be dia. Sompa efe. Channel de. Aha. Me udi na ma meduane kura minni. Enti me ya me no aduane. Me ncheche ne ma. Aha. Me so metena se hwe omo me ye omo adoye ne om so be ya ma me. Sa na me di birthday. Kakra ba ya na. So wan fa odi ya me die. Manager kura so ma antene nkanti no. Me say be a free say America na niam be koto ya ma bibia ye fa e de nyankopon asese wa ma wa erade ayade ye guzo ye di nyina so na me yam Europe nso otumfo se etum wo fa ase e manhia fie utimi se wo genchia nko a di treni ani ndira kunni nyina ewura ho manhia fie ye butubutu na bed wo de 1 week na di o because we be amachia ne be problem to tenase da biara da tenase ya weekend ne bia e be ko awie ye wo manhia fie ntino me me comedy Sunday me ko namne na nyina akoda nyame ase na ene ma ye tote dia ma kwagu me wajo kwaku bia me joso bro bia boko de bi joso bro boko de de bia me kasa se me se boko de o kasa nya boko ana wi nyankopon ene azagro nemum se o de ko hu famu de a ye na honam famu de nkanya boko sa asumje ni wi ase nyizo na so be fa ne sa ebi sine bi si ene sine bi ebi so sine ye ene azagro ana de ya de atu etiri mu so so ni obi azu ni competition na ye ho so ye chen nipa de bebi ene azagro ti de nyame de aye ne sa na e be ka no se benize nyame o de afiri dwada abeto sa mre ya na che se nyame yodo nti yenko anim wagu yenko okay ye pimso ye ko akoya nim ene ensem wo fia papa Ghana adwuma ni hao na nkofuo bi etitu omore maye bi anka oso mbobrabone ammo edimirika akopa adwuma ye druse ye tua wonka mamye ne benya ne wo case ni wo fie ebikura ne nkomo aye bedie o kasa nkofo ne ho ye be kun agimusika de amamo eno na Sompa Asem Mpe Nipa ye yo ene story se wo fie ano o hye obi nsuso akohye obi wo kede tia fa na kofie de ne kosi ye abema o akohye oba wo kede tia mane so de ne ko ne fie 4 days e de na asie se nipa na dan statue se ne be me pro ene ebere ni duru ha e de na no tena ho na bo bi nso amane se ofa ne wo fa se fo atena se ti ba bi onipa no wo bia o ma metena video na nsem na ye ba no ano o hye na ano dene e Sompa Asem Mpe Nipa kura na be nyansem a edede sa na watie na ne ne gine se oba ha ne ye kan nsem ni nya so de awie ye pa ba o bibire ye ne yensa amfa machu enu obi abaji ni sikako ye kuma na he gidigidi ye de aba ye de ama no ze amfa ma ha ye kon ema asumdue ba ene wafutusem ye wi ananso afre na wakire wadene wafutusem kakra mede ma wona se saade ache na wokọ wo na kete so na wote wani utimi home wani timi bie utimi kasa busa wo yire baby ede ho te sei oba ho te sei
ana wo ka kire mmofra so mo nsori nkope nsuo bi ngu won ho a na wadi afe ti ya no wada Awurade ase anokwasam ne se wo mantem ho no na anu sister na ye ka se wawuo no ne ho adene che wawudi adanse ne ho ofe che wawudi adanse owesika che wawudi adanse ni kunu nso so ye defuo chen obema bi a ne tie wo ye dansini ba sister na wu freda wa akora wo dwene ho nte ase na anokora ye busu kasa ma se die tete wona we mu wuwo o kan sa go se wi a ofiri se de onipa no ho odene wo sika da ne ka papa bi mu no wan fence su no wa utipa no te ase e ba ne sa no ahunu se wadi afe Awurade na favor eno amount another chapter say fa change niema wa abrabom ye koye ye bi o be fura ntoma akobi se nipa na wawuo no no wo bi chen se nipa ni kura ahobrase ye chen se nipa wawuo ne wode de nipa form in fact se sika kura no nso obi e mobo ana ne ho keka no opede asovo ne yawo nenso wawu abefa no enti ma obusa ho question se no no ye papa se no wawu na me de me da so tiwe wawu bisa ho question sa e kire se Awurade am wakwanya foforo se fa chapter we no sa change niema wo wasetenam o fa bi ne owu ye wawu ni mu abusuan mo na bua nkofo owu abadaye ono no to ha pa solidi akire ono ne yachi obi e okokodi akire ono no obi wo hweme toto niema ofa we de nya nso bi danti wusunkura no o kan o kasa mu se ye asa ofa na ekwedi ani da so asa na enso da so wo fa foforo akire se na dwempa itiri mu popa enso bere no so ye no wo kɔ di se wo akonya na wo hwema nwumire yi a mu se ye new chapter so the change niema wo abrabom sister otiri mo den dodo o ya homaso dodo Munipa ibrebidu no anam kwan ho na obi domfo we ono mpo abo ne brada ne kam ejina so obusa wasema ne ya wo ye wani hwe no enkire buo dakorope bi kura kwan na anam no na ka betima pia ma life a ende to obo hunu nipa ho kasa hunu nipa ye na me pa cho so obi gina wo kwan ho mpo na ope wa wontime ngire wo mfuro ka o buade kakra wate sister ona na oni ni wofie pe wasoma na kire de me pa cho mawura nyina so ansa na wako timi kan ya wo pe kire ne se emfa ho wani mmawdwe so wansre wa ona na timi ka cho se me soma wo mpanyin soma ansa na wato na na ase akọ senke ye yesusu a ona na we ku we be sene kwato ade bre mi straight se na na no wo de ya nto ye bo anhoahoa wo a onko ummu ade dodo wo tete kwan no ho enne na amfa wa anko no nje se wo nko ama another chapter se fa change bibi wo abrabom brother na won tesa o se de na se di dani pa fom wo adwumam na nse ya wo bie yesika ba wo nsam yi nkomodi enya wo kasa nye uhunu 5 million da wakanzu no uhunu 100 million da wakanzu no afedi aye o se sika fo bi ebom di kroma kra na omo ye pe in fact so upozu na wudi nkomo a uhunu se de yesi top efu na ne bo odene no in fact se wo di nkomo a na anu ya akopre ve se wunya aye no se wudi nkomo ensure respect obo ate no obi covered 1 week bia otimi ko abudo chireba na enso kora no ye nte na no da so wasi watu kwan opre Awurade nkuwa nya abotre enkwa ekura won fa change bibi wo abrabom transidi na dwene nsama ya no kan ho transidi ensam jani wa homaso TV na woteso ne ane dia mpo ntesa ne awo wote no to obo wate wa homaso dodo wa homaso too much uhunu se program bi a wo ye koyie bi ndi unse program bia wo ye nipa boje usunti no afedi ayaw te se wonni ho aye ntimi gura anya biem tobo susuma ho so wate se ne wate wani ne wahunu nkwa Awurade na dia chefa change bibi wo abrabom na dakoro do besene odomanko wo do beko dakoro pe Friday say na abusua na bokọ binimu ne Yesu na ye wo ne ade da obama so asabi nipa etwa adwadwo no eba ne sa no wan change niam abeka se me wo fa kan enti mahunu funu ayade da na nso wati ni suo because wo hwe niam bi wo akiri a ohunu so adi nsem hwe niam bi wo akiri wo se magya nkura bi amande to me niam yie e ba cha we na fie omo aye kwode da omo nka ho ye new chapter to change things mu ani mra ho so na ye ne sa mu ani mra ho so wate
osoro dodo papa wo kohwini dodo wo wura fie ba kuma fa maame ne ba wo sa ye proud na mabontin di ho nkomo ye de obi kwa anumire ye o se ye wo ne ye de wo kwanka sa history we da wutiri so me pa cho se urade ma de chiwa wadi ave eye new chapter ma so change niam wa abrabom otimine na mfo hia na wodi nkomo we ibo wura fie bi mpa me de bi ma scatter wo nyina ani nua na damfo ne ho wo ye proud change bibi wate efe eba ni wiase de de na mfo be ka tro so ye guy nanzo igodu agya nanim a bonze nsem hunu kase wo wiase ene wadidi ama wo kra no brafom ante banka sikani ya de beto bank ho no ena am yetua wo kasa no nti obi ba no obusa wasema mpacho ye abu nipa kakra wate ube wura bank wo sister yi wakọ school awie o ene ye yaboa ye sika no ne yafa no so won hweso wa ukura sika na wo sika no wo hweso amena nya bibia de no busa na sema ase wo ye dua ase wo nya nipa na otwi na nia na opagye na ni tu abusa na ase se na ase de ante dakuro ye bede da abamaso nti awurade nku na asesa bibi woni mra wo so change ade aketwa bi maamenes ti uji mi so kakra wate oni pa na wo ba ne ye yarefo ohia wo kasa da na nko no kura timi dia sustain ne ho ahunu se asumdi aba akorokoro aba we die otimi kase we die wankanti mo bewu straight emfa ne ho se nipa ni gina ho se waduru hin se oye hufuo no aka ne saa obi dia me de aba me hai me de dia yonkwa na ayare ante enu nti na akọ school no unya adwuma nya na wusu nu abi tivie kura wonya bi o etis wonya bi na se wo ya mpacho fa ho brase ye na me pacho ye nyi wadi mpa me si wo wuo be ba be fa wo ye bebusa ho question etis ade a chenwa ya afi o ye new chapter treat niam bi change niam bi ye niam bi ye na niam nkotote mfa mo abrabo edini ye the nation's uncle offer Bishop Lumba enchebe bi atumo so hu se bi atuma ma opa o de o se wo fe meje wo so na yakoyanim fa futuo ne bo wontoma no ate adwuma bi a wo ye bia wo di fo wonkomo a ye die mu na no hwe ka bi a bo so aben wo tibi doji ye mpa fa wo na so akum obi eye new chapter fa change bibi wate nyesa Friday bi say ya wo fa meti a me ka se Friday bi say ya o ubati se mikrom gods wa ye butu ada ya ofa de asi owie na dwuma na mpacho so ofa ko na se man change things bia edina muzo obi sisi obi anamani abiri no keka me kuma nkofo gidigidi ni nyanse kire no no da chi bi mekọ omo de be dia dance wa che se ofa wa ha ke nkomo we die ofa wa ha nka asem we die owo nti ya adwene na awurade kura se 300 years time ro beba bie mu a me pa acho wo sa 300 years ento ubewu dimpacho ya prepare ne ma se hoho a anytime ubetima afira brabo mu ate ti wa homa so buade susu nipa men hunu ni obi ti ansa na ade ani die se fata de ama no bacho wo a hweoba wo akire wate tritu yiri ye man kra ni nyi so wo ye yire wate eyire makunu ni nyi wate adwuma wura hunu workers na ye omu ye wate adwuma wura ya homaso dodo adoye ni wafa tiri mo dene akadua ni sa enso mfa ho kora wo de oda dabre wa men dwini nipa ho wate na owo beba be fa oda kro mo ne be bo wudi mpa ye boss de adwuma wura ne de ne wo ye nipa se abre bi a wo ba bi wo fa bi wo fa se bi abedi ade ne wodi nsemu no wo se ye bo wudi ba bi a wo bi a se anko no amu wa ha me pa cho wo wi asenti me ka cho se enan kwa ekura wo no fa sie bibi wo wasentenam eyetiawa ebeboa wo obatan menya abahye bone eyetiawa fa futu ebo ntoma no nuanum de bebere besoso ewie bebi atum na wo fie nsoso no wa kire wa adwen na enema akotote ede ama antipole ofa medase me chia yetifo ne yahwefo nyina ewade nyankopon so wo nhira wo amen ene futu sem a wo de abai am se nyame yadom akwasi ada ebe ye maame no awoda ye Mother's Day mejina kwanya we so na mama ye maame no nyina happy Mother's Day correct nyankopon wo nhira ye maame no na wo ka adibu enu na me fa ye nti me fa de ama ye emma ye maame no awo ye se fa buo ni ani die ema ye maame no correct ye nyina ye be dia dance ye se ye nti na ye maame no abra be pemo sa abri sabi ye munti na
ye maame no amfra ntoma pada ebesi sabri cause na ye maame no mo peyen ye da achinti entoma egu na daka mu nyina otwe ni nyina aton ya na meta ahwe ne ma bebre obedru ba bibia ahomachen na maamefo no o ma sole tete ka akwan ho o mo kodi dwa edi ebe nti asebe e ka wono nko ankasa ni obedi but enam yenye emanti na ye maame asole ahomachen na wote awom sebe mpredu asan de wote akurase nso e kwoti ahasuo ahomachen de ensan so no hye no de sebe papa esina no eni nsem bebre nti ye maame nom ya mama ye fa buo ni ani di e ma wo mo se wo mo na di kan ma ye dan da mu ansa na ye ba wiase o mo na gi yawo a wa tu wo ye funu mu sebe wo mo ankuyen o ma wo ya ba asase so nti nyame nim se nti a wo ba ma wo maame ye den e wo ti buo ni ani die bi e safata a se wo de ma wo maame bi afa ma maame ofa ye nyina ye be di adanse ye se maame fo bebra hwehwere wo mo nkwa because of yen ementi na sen am robbers ya ekota ake nkofo won kran kwan so na e ma akodwa ahomache a wo mo ba na ya san wo mo lie am robbers ya san wo mo lie o ka kwan mu na sati creator bi so aso ano o te san robbers wo kwan mu no na betwi afa ba atanfo ni nyina so apeche wo mo bisa se di enti asebe mpredu asan se ka de ye ma mi bedi nko a na mu me yen manintia enti de e besere ne se yen fa buo ni ani die yen fa ma ye maame nom o maame yare wafafon wafrew ena wo ha bi ne dodo ena wo nko na wo ba ne me o maame wo senti a enkwala ne do so wo na wo ye den o frew wo enti ye fa buo ni ani die emfa ma ye maame no ye maame nom o ma bre yie sebe ye mu bi bebre ye maame ye papa no wu ntem ye maame mu jeja awade ntem ba ye maame mu si nkete se omo peye da achinti ombe peja ye de aduru ba bi a ye be de ye bedu ye maame no timi kwaje bosia aban bosia na cancer police for tata wo mo enso still maame ne se open ba da achinti na oguso na okura ni mudie mu ba abofra e benyini no e benya ba bi agina na fei na sabio ye bebo ye maame no ba yie na ba bi a menua me o maame ahwe wa mo abedui enemum na wo bebo ne ba yie da bi maye masa adwene ni bi maye tirim maye masa nsusu ye ne nyeden e maye tirim sabe ye nyina ye nim wokọ wudi wadanfo akikra ne kofi a na wadanfo maame kra so de wo be ye ba nti se de wo firi ye funu mu aye den apie aba nti de mesre ye nuanom eye yen e mane se ye mfa buo ni ani die e maye maame nom hwe na obi ani di ne maame atem menko ka wo maame ho asem bone sabe anwene bone emfa ntia wo maame na ne mesre ye nuanom binom ne se sabe mpredu asa wo a wono maame anya asem bia no nyame ya adom akwasi ada ebe ye Mother's Day fa kwanya we so na kopa wo maame chew na fa buo ni ani die sefata e fa ma wo maame na wo maame nye de enhira wo cause tambia na mse ada ya maame ya funu mu nti wotimi yare kra akọ baabi na obi abusa se na wo maame we bisa se die nti na obi sa wa misa papa na obi sa wo maame bibi wo ho ntia nyame wo die nti a wo yen ya ka se maame no mo wo yen enti ya maame na funuma na esoso ni nti no ma edobi eye dai e wo ho enti ya besere enti na anytime bia se ye bibi na ya maame no ka nsem bitia ye ne a na abedi nya wo ya brabo so no ti dia mesere nyina ne se nyame ya dom akwasi ada ko maame nchen woni bi kura akọ sabe ketua bi mpo ne kuta wa fa ko hye wo maame ani monyam se wo akira fra wo maame na danase na kankura nhyesem ye dai na fa kire no na maame nya abotoye mu ko so maame de wodi wo hu ya wo bebira ya na ye dai ha dwene ba bi anyame ya adoma mu wa beduro no kai se wo maame na hya ase ene na nyame ya wadoma kakra ba wonsem a ma wo remfi wo maame bomodin ya na hwe wo maame na emfa nhira makwase enye de aye nam ye so ye wo sade wo de ye wo maame no wo ba so de bi ba ba ye na emom ne mesre ne se ma disre de nyina ene ne mafutu sem nyina ne se obia wa ba asase so bia no eye maame na wo fa ye nim se nya da be ma ne oba ne hia mu na oba benya nyafunu awo na emom ye de ye nim se ye maame mu awo ye nyame ya dom akwasi ada ebe ye fa sa akwanya we so boye maame no maba so ofa ye maame no ma ya ade ye maame no ma ya ade papa sebe edru bre bi pa ye kai nkwan bi a ye di ni bre bi atwam na ye kai na ye maame no ma ya ade me maame ka asem bi wo se eni na idi ama ka school dia ka muntimi nko bi ko ka minya so ho dia ye ka na ja ya siri bia e ye no kwasam so so ko sa ta mo no
na emu odin na de e be kye na sabi ofa ne yakra mpo a ya wuwe kura se enye ize ma ya bi o na ye be kai saa bre no e bi kura wo be so ahoma kye wu ko school no na bi ni fie o ma me kura be ka je so woni ska no esu bi a wo be su am obi ehunu se ena de wo ma me ni kapre ba ni nyina no wo be ko be ba no na wo ma me asa anu akakra na wo de asi wo o ma me asoma kura wanko no wo be hu se wasa bo nani a che se ebi si jare wo ko na ye de ko fedi etisenne nyame ayadom ne enya baabi agina yen kai ye maame nom na yen hye wo mani munyam na mi se nyame benam so na wo hyira yen so fa me da se yen ko yenim me so me da se omono momunu aba wadwudwa fa o ya Asem keto agora o wo fese hune sini mudure ne moma no ne kono ne ade na wo ya fedi a mo ma me fase da Emma na Juma Wura. Okay. Dr. Blessed Foster. Wow. Me papa na da Roma. Okay. One de dia. No am be dia ne no. What did that? Enko Emma na Dr. Wada. Wow, ma me so wuye. Wo nshira wo. Emma. O ma me wuye. Na o dress na o dress e kura che ne kura no ma osika. O se na o dress ye me fete disika ko to. Em so hu si adoto ntade mu ne wa breki ya ba. Ah, kini wa ma. Ko ba ni sika beja. Mze na ta mi de ko jisika mpa so me ba no. Ba da be fa. Eden ayeka. Obo anu de baba one day say wom na obi ani so ateno. Ye kwaso aka mo Sompa extras omo boy adwuma Sompa extra boy adwuma papa nyame pa ekoso Saturday bia donko de kopem no miensa na omo de dwumadie no akwa wiye entertainment enyombe na odi obese ye nto ne enchire na bakwasa enchire history kwan ye fa so nyum ne ba ne mfie ba ye obeba na school fees boy adwuma ne den Sompa extra ebe koso Saturday bia enye dwumadie keto akora ndi Saturday bia no na wodi wani ato se dwumadie sunku bi so se ba Sompa TV ne so ano odene emre bi atwam no mu ye gidigidi pa o na omu breki kakra fe no masa ababaka omba be di dwuma ne dia mam di Saturday bia no Sompa TV Sompa radio enyi mfiri ho na enema enko tote emfama burukutu ya be manzu so de no ani burukutu ensa we tia papa he wose ensa we no afutuzem ni mu ne ebe hye ye correct papa ni senti ni se wonye fufuo bia wo betuo ni ade saa no ono omo na da bia omutufu se onum nsan didi odi ase wabo anho wi aniema asete no wagimienu miensa bisa chess ni musa adan woni hwe ba bia na tray na afi odu fufuo atoso na akọ anim odi ase na se aha ye bia se saa no a wo feri ade kakra saa no abise omi abi na yehye obotom za unya ba bi wura se odwonso ana niema asu na bibia ekotote ede ma burukutu ba mansuo sache saa no ma heda ye no a correct papa mnante ne maba ni di ho adanse gidigidi on number ne 0244 620 294 0244 620 ebe buana niema akotote ede amount losing beverages losing semen kancho se ye bana bibiduro krogin ayale hwede ya wosan ho awaye mistake si emfa bibiduro nsa yade abaka de ka so kumasi jom osese wo bana so ye obeboa wo ama yade bia etete niema enko yie no waboa ma niema akotote ede amount losing se nye ho ane koso afa dwumadie ni apuntuo bia no so wo sa pe delay man ni bi nso so enemnante ni si delay o omo sen so omo delay sa wo se man se na ofiri he na eba e delay man wo chewo so papa di no an obi a editi bi no mbra omo nyinya match ne ye keka ho no enti zo fa bi na abubo bi na ne man kotote emfama loss number ne 0242 133 577 0242 133 577 mizo drink we na short word amansi no za drink we me say ni di na hit ya ma okoba bi omziasa ye say me ka chi adwuma wuro obi e mizo ni say o man na ni nya di no say na man kofo twa bigum no mizo no kofo pem kofo to ba bedu yesi asa me kram ko bebi yesi asa me say faade na bra ye papa ye correct di kofo ani ji wo duru mango ni wom odi ase nya fe na ko hwane mango atafiri ho ti atwitwa ye no brofo kwan so wudi apika kama na onya meat pa akra dia na say ana ehye fridge man numere bi ase kom de wo ntimi ni aduane emu mizo ide
mizo ne de emba me hu ba say ashoto me pe bia menya bi ntime sere o momfa bi begu adwama ne so den na nkofo nya bi nto na bibia enkotot na no me hu so mo ka no sa na mu na so emzo mo de bia ba no obi antumi di kan gwaje ne de o pese o ware na pese wa ponto na se bi ba wa obede no mizo ama ho a onya guy mizo ama ho a se wa ni dwuma no oni ni nua no de o mo bo adwuma papa mizo oni eye 5G mesa no bo adwuma 5G mesa yes bo adwuma papa cheze enu se obo bi sa wo ye adwuma bi se wonte bere o sole ya chirechei na wo sene no form number no na upebi atu mbebere obi so bia so ye ton drinks wo bia so wura mu a mizo ni 5G no benya bia to amaniema akotote e de ama wo number no ye 0246 270221 0246 270221 na aboa 3A co capsules 3A herbal for ena ede aba chese ebo adwuma den wasi koko no minimum budimi kwan sa wasi minimum ya mehene zisinani ase ne to ano sa koko ni bitimi bubo obi ko mu sei nyina aboze zisi apo wasi ayom capsules no de bubo bi kekebe pone ununu kwan krokro fa so a yire firi ho aduro ne tia papa eto be koko ti ma be mamu ya mere o bozo ko sinani masesi ano wasan wachi wodi ase oba da wachi na ya cheche usani awon sheda mpade ozuba ma bia ni je ho koko no amo aye mrentum pese okwa kogu ani ma se no maduro ni bi na enya ahoto na ugina na so a wo se miwura na aba no na ne ma kotote maka jo se onya ayere na ofuro na furu ni yie de ba so no okunu okone maame wa 2 weeks pe boza aferi ahohihye no aba no start frefre ntu de on friend check oba no obo anya oba na said you say pim no nhia bi wa bi do be se oba na je ba sa ye find the man number is 0546 107 0546 107 107 21st clinic omuna de sciatica yare no na duro abawo sciatica yare no president ye 21st clinic no kwasem omo hwe yare bi aba sciatica ne de omo profession hodi odi kopie wa otene te na ne ma akotote de ama 21st bo adwuma sa oto ase twetwe wanantu wo nankoko mu wo no etimi yos mozi pu ache ne sa ne ma akobobo ni nyina moja ne afusane wontini mu yie mane me loke etimi di stroke ba de ne ma bebiri ba ti samire ye wo sa na na wako 21st clinic udi oduru aso felumba se memra na yare we die mo na mo ye president no kwasem omudo omo nsakora kan wa yare ne be mo hunu widie mu se we mu ne betimatu ase wo number na demo amu he TV ne die radio phone 0540 133 0540 133 133 wo futu sem ene say ademono yo kwa kumedase amemfa me bay and run an birthday. Okay. Michael Asem Mpe Aboagye US. Okay. Michael Asem Mpe Aboagye. Wow. And right shoniana. Me penasem do. Ne ma me hwe ne Dorapia. Okay. Asem Mpe so so no kura de na ese. If ni fi. Dorapia ono so wo US. One na ne bane Michael Asem Mpe Aboagye. Na me amnua Anthony. Friend do na friend Tony. Ne ho kani any Dora Asem Mpe Aboagye. Okay. I Dora. Yeah. Wagu. Me nua ba ko e friend Yayi. Yayi. Okay. Oni ni nua ba Joyce. Omo Fantino town. Enne ye wish e maamenum happy Mother's Day in advance no. Enura no mo do maame aka nkinegu. Oh. Nti ya momo yako omunkafra yayi kafra ene Joyce na uti ya oba na uti friend Joyce etia. Okay. Yayi ni Joyce etia omami aka baby omunkafra nti ya momo nyina yako oba bia nso oba makwan bi oye me papa bia me ma no happy Mother's Day in advance say ye na ye me girlfriend so oba bia wa you good bia Cynthia ane awofrema. Okay. Omo so wo US. Okay. Na nse omo mfimi na nso me omo ha. Ne ma kwache obetu omunka onene ma me Dora. Wow. Ene wa futu sem ne se ene do wa suntie sa sa me beken. Amane nya wadwe sa se wa obi bobo odua ma wawu ha unim. Utimu asem de wo ka. Okay.
nyo obi na ebe ka kyerɛw ɛdeɛ na yehu ɛdan menu na si ye wonka ho tio ɛna me de noma bi na ye mfato ho bi na asɛm ne be si madwem na ɛne wafutu sɛm ne sɛ na menya bibia na numre yi ɛna ho konkron de asɛm bi brɛ me na me tuo mofo ba ma ne sɛ dan no ba ne nka ho oyina firim ba no so se no wo gin ne ma wo na mo de si fie no awale no ntam no aye basa omo nkura miensa okay ne wo ba awie ekwa numre kasa na no wodin de ne ma manager ne apostle mu nyina kura ba me office okay na no wodin na mi si mi trust na e ma reho ade na ekoso wiase dibusa drum bi a me kasa asem akiri ni padasa ne bi a wotie me se obi babo odua mu wawu wankasa wunim asem na ye bo odua no wo bewu a wo bewu unanim no kura no unanim ne ko obi ntimi ni tetima yete ayi obi betima ba twa twantro ba se nipa no babo odua mu wawu wo na wunim se dua ne benyam kwakumi ntwa no kura ma meto ma me bi obeka se ni kunku kuno a wasa betena be pa ajew o kata na ni kan ya to papa no so da papa no afifie ba no hye jinse fete ne pa na ko jajam aha na ko jwa ba ko be boy dide bia me kasa so obi a wo tie mi bia no enne wo nu obi ya ade wo bedwa to kwakulumba wono de ye ne wo ka cho na mmom se wo sisi nipa na ka hu se wo na wonim ti nipa ne bodua benya wana ya sema no odin pa o kamo ni kura che nipa nsem pa cho me na fire na me na me yesa edin na mmom fa asem wo ya mekan ede to adwuma baboa wo be che wo wiase ne wo bia na enyame ne kum nipa ni dua bontembewa ni dua mo nipa bia wu aso nyame nkra bia da bi ma me kasam kyerɛw memenda ya aye wo kyenen wo mo aye kohwie o magu akotu nkofie ana amena de o magu mu no dodo na nyame ni mu ho hwe anyawe aye wankasankasa wasisisem ene wo ntuo bia wo kotwa ye ne de wo ye ana ma obi abodua ku na de tie nie dua bone ya na nipa bebre nim se kosua ne snap nko a obi wo ho ani ni suoso fompe wo bewu ye no me kese obi wo obi na no ka asem chope wo bewu obi ahome ye na de ye na wa bema oba wakwagina adaka mu ya gisika kakra kotwa ntra to obi so yi se nipa ne so obeba odua asem na wo kaka no ni mu yo enti kan hu se ye ba odua wo bewu ana se wo una wonim ade na yira ekrum nnuafo mienu omoda dem we bani na ba ku sika iraye o maka obi asa nyo na fa na o tisi kwa so no bia so janjo o be faka wande wo se wo mon ho o ko kesipa na ntoa na nipa na ofa sika no akogya ne kwan ti asam no wo bi gina ho a won ti ase be ka se ade na ade kro no ato me ba so ba nipa na wo gina ho no anim pefe se sika me na me faaye enti pamuka enti se wo be wu a wona wonim okogya ne kwan nipa ne ko nso ko bodua se gira ne wagim na odi ni duru ko ti akran ka fre ni gira nchen kwasi usika na me na me faaye asem wo ye nipa den so obeka obi akogina court asem na wo gye na de na wo gye no enye ne dia o so wadi sika ko fa lawyer kwaku ni bi akohwe ni bi o do wa fa lawyer ya gye amam ka hu se wutirimu no adwen na wo wutirimu no si ebo udua na wo bewu a wa na ede wunim ye dua boso de ni sika ndu lawyers ka tensi dipe aguma men ka sem che nipa da sane bia wotie me ene wonim de nipa bia afa sika ho asem ayeden ndu de nifa ba bia sika sem wa onni akire osefa ni nzu wawie ni mo makira sem wana ni ene me kasa asem akire nipa da sane bia wotie me se ade bia wo ye bia se wo bewu a no bi bobodua mo wu a wa na wonim mfa metra se wo de nipa na betre TV so eti wo kania ma wamo wo kania ka je nipa ni wadibem ye wo nipa bebre ya tutu pa da gunu wo court ye tutu pa da gunu wo sabia himfie nansu obewu a onu anenim because asem na okokan na ntesa ni tipa na na ye machine sa tenemi tufu ade bia wo ye bia no nipa da sani betima ka be buntanchia onim
from day one ade ne be si ho no wono judge ni wonim lawyer ni wonim no de na adwuma no hoye nim de wo ka asem no una wonim afutu sam kase pa o una wonim eno ma gya nipa kwan ne doso me ni una si yo me ka ho chana family de ma me ade ne wo nka ho ko ebe ma no wono oba foforo bi na si ne fie e na akoto so wo so mpanti na nka wo ma obi o akoye bibi na se wo de wo se wo kwa me no na si fie no me pa cha se wo be wu a wana onim simple kwa kuma wie simple kura simple wo be wu a wana anim o ene omuna futu ni tire da so ne se wo be wu a wana onim mini aba so de aba wo se sa wuti wiase a ye buade na mso maka cho se sa de chiu eso do manko wu amefa wa a new chapter so change ni ma wa abrabom onzuzu wo fie dwene ho ne frɛ na kire wa dwene wo bi ade ba ye beje ye de na abeka bi atoso so a akonya kase e wo ho de ma wo go so ma hena na akwasi busumpra otie dwumadi awrade nhira no na afi wo nhira me ame maame estadiamfo obedi akon yafuna wo me na maboni din na no Esther akosia jamfu a obedi akon man happy Mother's Day na eja se enso wo dwoso ono nso ya chia ne pa adwuma pa obon dwoso ton paboa number no 0551931931 0548931931 hello Bagu. Yes sir. Awangasa ofanse akis me se shubekwa ni akis boko de adumya hwe yo pa ni kase akis onso waje nkyere mate mpani fo se mede mpere be ti akonkon anya bebrese no mede chopa be ti hene anya masundue okay nipa bu owi ase ene se wanya takatrentu mu hwe nyame atuni se wanya 2/4 ka bi nti office ono anu oga saaka na wanya obi adi kan wani manya saaka ni bi ajawo na abaiwa bi office o ya smart office on ho na efe nti na ma frafra na office on one e no yoga nti wodi na adwene biti na ma gi omusika na wo je na wuba nti metre afutu e watui ye nyina enfa ne enfa nti yekoto dwom ne adwale ho ayakai na me kwema me nche pa ni kese bi drink water maka jeyi o se chube kwai da papa akis me ne bakra ya mi nshira o pa akis me hello lumba yes sir Christ asundio nkan no apamfuni na nkan wo so ni wabuzi baby a okoshi obi anwumre nchia no nso nkobi we ma no kakraka pa ye fra mi ma de kase fra agba be kwase na nwumre mi nso mafutuo ni ofa yonkofo mienu bi tena ase na ye denchem itiri mo ko nyina ne se no de ade ko ni yakuma ade okay na chese yakuma yakuma na chawo ma me yade okay na we no mkoduru ho no mono na ade ye na we na ekoso no an kan semi me so me ba no ijama kuma ho itiene ye nko na me nko fara me mpa me chawo ma me yade de se dem tino tie no minti me nhwe ma me nshinu o ana denche ma ne shinu osa ade ne bai to ba ya na ade ifudia no osesa na nka akwa akukume ti de me yema wunyina na anya ope tinka de odi tia mekani uni ayefo nti na me fa kwanya isu na maka chire nipa bia se nipa bia onu ni besan bia no mo ni na ho ibi be sira kire wo eye de wo yama ni ntia okay ebi be taba wo nchen eye de onya firi wo nchen ntia okay ebre ni nipa bia Hello, apeni kwanku. Yes, apeni gazi. Ani media ya nshira opa. Nshira onso. Ekase free kumasi sevia. Efremi George. Okay, Mr. George waje nchire. Na openi na okasa sisia no oyo sofo ana. Omuna samwa bibia binya bibia afra ni sunsun. Oh, kan sempe bi se na krihian wa sori den. Na netimi da bobra. Sa. Na nshira mo pa. Sense enino se di via sisi kon ipe di bunye me dugu woni suma edi epa ekuwum bukata wu ansema openi kan yi se ka se de bobra
ebetumi ami atenase ache ewasasi so na mesese ubi amagine number na ma frɛ no konyi me be me frɛ no ma sɔre ma be ma san chechire na Aboagye ya mi nhyira mu nyina hello waso yes sir ina mo ni adwuma daase ya ni don train kuma so official test na Nigeria na about we dey onya akura wo Kumasi o that also nya kwada o because I'm not chifie wa na wo no I'm not run about na azu o ni jina onye Kumasi am wo futu semra David also mani nyina wo fa come on ya damo asa agro also ni Kumasi sa na ko bon tro ba so hira mu nyina amen na futu sem ni etiawa be catch obi bia wa sasi so we openi kese bi na catch am ko so obi catch na se bi bia fa o ma mi hu fia ami me nko e ma obu fure mo ani me god apaso catch o say ya juma din da fa si sama mi sheble da fa si na bi wo na catch ni say emi obi e chem na ma mi hu ofia e na ma so ma mi sheble na hu na video it's my catch bia say then o ma si bia no wani mre so be eduma den ada sama me sheble na yakubon ahia o me da se bebre ya da se bebre nso hello yes sir Benigazia about good evening sir about the divi Ivan Safia na kaseta na kama pia o mo futu sem nko papa yakubon hira mo pa hira wonso asema mo kan ya ese empenifo kasa tete yetu funa se wentia okwa antia de ebi no afutu sama mo de ama tete yakubon ka mo na mo ka be mira yem na ya tete no tempa mo amen da mo ase amen eradi nshira wumpira hello ofa ye kia sprayer yes sir kia boko de kia hello lumba ye hey lumba nyamte yan kanu kwe mone Kumasi Jesus you ho Kumasi waji bebia lumba nyamte yan kanu kwe mo futu asem ni die dani boy gwa mo Kumasi ni o dia bom ko te den lumba yeah bali chimo den diam da soli bia ana dia we mu yara no pa ni mre ba ka mani beje asa ya mani abru bua me papa na mu sham bebri o mra samwe na mi chiao amen eradi nshira wonso hello yes Benigazia opanu mbabo mo aju oni juzu Benigazia mo pani fu nyina obi aje woso de jana se de frena alasa me kasa free chachira sa kwa mai Mr. Alasa ma wo futu sem nko yo pani ya damu ase ne mo futu ne mo nchira mo de me nyimre pani na wo hu bibi ni hu ni nchira wo che nipa oti ho ne ye bo ni na wo so bi ko de nsa hwe ne bo nipa sumazi nipa kasi ya no nipa odidi ma nipa di bi wo kire nipa kwampa na wo tese ye bo bi de ne de prekosu di kai ho nipa ko no bie enti sa kasa mi we si bo di na ye de prekosu di kai e wo ho so subai na ze wu kirem se ofalumba nya no ba bi ko ya wurade wo fa na ze odidi mangofuo bi di Charlotte. Enya ko yeso ofa na ze samalanko. Samalanko. Enti obia nge na on fa mo semi no fa tu ko tu no fa mobra. Yes, e ke papa fa mo asemo a. Ni na me ka jira on ti me say, omo say nipa say papa ho. Enti dem ba ko na bonene na doso. Ya me kam ho na ya me mamo adwuma ko so. Eme. Hello. Menkwano over Lumbe. Yay, Nigeria. Me say, bangami Nigeria kazadi mu be yirasa. Me die, me tongren everywhere. Yay, Bobazi. Abaruma. Yay.
Incredible John, I'm not a metal. And then Nigeria who's when you move and you had to dinner Besnako. We don't want to know person on a wine. Now one. Baako pɛ. Ɛna nwumire deɛ yɛbɛbɔ aba so. Na ma memfa saa akonnwa wei so na menka asɛm nkyerɛ Sompa tiefoɔ nyinaa. Ɛna fiti sɛ biribi nti na meduru ntɛm mante neɛ ɛkɔɔ so. Na mmom kakra na nawa a mɛtumi de aboa tiefoɔ na mɛtumi aka ma tiefoɔ ate no sɛ yɛka bi kyerɛ wo a ɛyɛ atie. Sɛ ɔfɔlumba mesrɛ wo wonim sɛ ɛdi fia da nipa nta tutu. Ɛnyɛ duru fie dɛ sɛ yɛyɛ ntwi pafo nti mesrɛ paa sɛ yɛka bi kyerɛ wo atie ɛna mantie fiti sɛ nso nea mɛka no sɛ yɛka bi kyerɛ wo a ɛyɛ atie mɛda ase Nana one boy Juma papa Sompa Asem Mpe Nipa yɛyada wo pa Awurade nhyira wo. Hello. Yes our penny. Opalumba ngomamadu Meji usu Opalumba ne dia me ho from your friend died me ka prima Nyame nhyira bright. Opalumba be the man ya sa kwanje tani etimika na ma be careful. Be careful. Yeah, Akwana ne nai be bale yone nam wosa na ne nai se ka wa pa no obebo dua kundi ya hweyi o. Ni ade ne ka a wo mpese obetua no ya hweyi o. Hello. Yes openyi. Falumba wo fa si Pizarro ni me do dun kinkes. My Pizarro. Falumba. The national Pizarro. No offer baako pɛ. Pizarro me yanko o se to de. Offer we de match a onu apanfo. Dwuma mo ye ma Sompa ahwefo ne atiefo no. Ɛso ani. Na offer we de me fa konya so na ma rehimia me maame. Anti me mu na ansoma na tia me onye ne ba bi kɔ. Ne ba no me rehim happy Mother's Day in advance. Ono oba pa Jennifer. Na offer me koma sem so no ka sem bi wo se se trade ampo nyankopon ma wo koda na de pa bi tiwa now they are sidam mano a new chapter na ofa asempa na wakam na ofa me kuma futi samson se obi eye bibi mawa ana nipa wada na se pen no se wo ye bone atia na wahwe ni yie kire se obi edu baby na enye dasani bi anke a onsanko ano Edu baby senyo obi ankebi aduku fie na dwafie. Edu baby no senyo obi na ushia no a nkebi kura anka woto ana no monsie do. Nenne se bibia ba ana se emra da na ho akwa beshi. Na se nipa no mpo wafo kwa bi so a. Ese se wodi woni to na no ade bi oyema wo. Na mom ne nkoye se boni aye na wo beyi se nipa no. Na mom yi boni aye a kama eda woni ma atwa wo. Nti esere se so bibia ya papa mawa o ye bibia mana na wa dena ho se ne be ya wo nsu so ni bia ovalumba wo fa si Pizarro kinkes makao Pizarro Awurade nhyira. Hello Falumba good evening madam. Ne de ama me ka Anti ama na boko de na me adumo na mo se Awurade aye ade dodo na wafutu sem na wasema wo system de mali we kuta kwa na se o mai no mo ko foka na se bi to na no pampa nka ye se ma wa ba obi so asa baba obi wona ne ta bi na o pampa wo na se no de mo ba pa sa no se no ba yo ba yan aso ya ko mo aka opportunity we can say that my house Nyame onhyira won so dodo. Hello yes sir good evening sir ya family okay wadu nkyere ne wafutu me pese me kakra edema atiefo na fe that muda ba bible ni ka so bi nke nyembre ana esefe ya ta ke efe ya ku magita o zo o mantem ho ya so na corona o tishema pene April na fina o timna pene April na wan kaza o jira hona o fa dizemu a
na wo na ma wo che so ho ti se mu ti se abie na nti yen sa se nti e fofo na ko che so bi nti o nti o kwa ano what is your name in your society ano ehye baby afa na yourself bia say na yefre wo ho udin de say wo ho awrade nhia na ofutu sam hello Yes, open gazi. Ajam, mwaju. Yeah, cool. Hello. Kwacho. Meto nkapa ori munyamfo metie o. E friend me bamfo nyakuma. Edina friend. Okay, open mu adwe nkyire nko. Meso edamase. Dodo na so ni kuwa. O ja sika. Ye beko. Ampacho. Ye na mu dia tu ejwa edamase pa na kakra me oka no se mesra mo se mutini a. Menye so homa. Na yempantuo medu ho na ye mo ka mai na ye so maba e di bobra. Bajo ya. Enye bebra na mutini akire edamase. Okay. Nyame nhira opa ne wonso wadwe nkyire. Na de SC no. Na bia na akofo ni ngwasa na sama ne bia ye dai abrew. Kedase. Awrade nhira. Hello, good evening. Good evening, sir. My pastor, I want to say, Mama Esther, make us speak from Accra. Mama Esther, yet your papa, Nambacho, also want to say you. Yanko point the mofa. Why didn't you know? Masma mo can make a reaction. We are saying any power to her, Bobra Pa. Let's bump any watchy. Okay. Nia make us say, no, I them a deal, Commander Sokobai. Okay. Now, a quiet Beman de me fast so. Intimidate am prepare ya ofin Kumasi Betinankan and I'm a car to okay. The baba ya menene wo nyini akofa be ma bi aja menim se me ba ofa be ma no ko kire ne papa ne ka che be ma no se man ko school da nimu nyansa ntasem bi ba ma on kan kire mi na ni nyina mu no me hwe se onyame emma me nkwa ma de ka bi timi a na bi asda mi nyam enti wi ase enya da ba tu twa e bo church afra na dan na papa be si ebi kan fan she timu se ye wo ye bia no akatua da homo ye wo ye bia akatua da homo tinifa ye hwe ho su ya ye benyina che ye su ani ye bai ni ye ni ye bi enenne ama wata shop 1 2 ne boda no mo ko enye dua bonye bibia su ba bonye ye wo muntia enti adam ase me hwe program da bia ba se na na nyame ama no kwa ya nsu menya mo why insha next na awrade be yi ohani amane bi avru so amen. Hello open for good evening obani Mr. Keke mo fresh okay what is in the month of papa na ni wa kuta ya wa ma Ghana but we are saying what's the after the mouth se etiviata another nyimpo kuviata na ye wajin de mfe papa manyi kwa na majin safe ko nemo se wajin wo dem se papa manyi kwa na majin ko ya asalo no na baji o se na ye nyimpo papa impossible butia wo kaw nemo se ye papa nyimpo papa ye papa na majin ko tinyame ho no go fu bebre na wo fi da we papa manyi kwa what is the purpose of that man? You can see the moment if you know what I see there, you put down what I see. When there, I lay a papa and the winter. The winter is for hello. Makala. Good evening, sir. No, no, Everybody, I had here. We will program the Biami show and manage your family. In the same question, Pascal, the down. Monsieur, I'm a friend of Michelle Paben, and son, and I do want to show. The woman, I'm black to our because I'm picking and with you. But as soon as you know, I'm asking the capacity, because Asana, the UN, the person,
The man abena or Yamoasi. And then 9 so bound on Abena. You come out and say, and then Mamba one man here so in Yabo, Yabo, and Yakuma Mumbi. Up in the Hamagan, Yabo, who do one to in the Budia. You want to the Budia. Who born your beer? You will find for 1 million, for 2 million. And the 2 million, those are the Hong Kong. Also, yeah, Diabo, yeah, the Budia, then the good. If I told you, the 2 million, and a 1 million, and a 2 million, and a year. Couldn't ho on Minia, on my ass, and give me 1 million. You say, next time in the essay, the party, yes, you should be out to the party. So we are going to say, no new being a local party could be out. In the same mountain of a bomber. Diabo, every day of the Bia. Oh, no, the social news. Also, yeah, one for home and also because our bosom in Yanqua. 37 bosom in Yanqua. How many? The minute you are no matter what. Radin staff, how many minutes me are doing in I know be some rebin 10 temper. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, madam. If I show of the yard, and you're fighting me. Antim Fantim Pacho Margin Django. Yamia do more. Miss Master, say. Could be one so many of an shende. Ababa, we my shende. Say no day, Mamma. Radin Shaw, Brian. Hello. Hello, good last call and you but you didn't have Hello. Hello. The casa is Tapa. Radin Shaw, Ginger. Hello. Untimim, hello. Young fancy ya another mamma pa amaya corn be bripa. You have a pons swap. Yes, a jahumana gumama niema aquatote at the amount. And ne a fiarao. And ne a fiarao. And ne a fiarao. And some bed wofia hano. Ampaya ibija. Na yenti asem biase ye wiere nya so be bobo ho no afra kire wadwan san na ye o de atwan esisi aye ko computer so de aba ko bla e kire ya dwene pa o asem ne ye bebusa na kire adwene pa o bo ha ho na so akire wadwene ye ko computer so de mra sisi aye ko computer so. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum se eye ntino oto a esuro bia ni muni 18 ana enko ho eye simple. Okay, haya Sompa Asem Mpe Nipa onipa na ya na opene ho asem azisi semente me ho ase apo ene yetena sisi nkunya Brazil Foster da wo ma wa ma ye airtime se yenkuma Ghana fo a wo mmobro
wona yeji wona de afiri wonsa wo maja pade ahenie ne wo fie ye divert no but what prot yeji afiri wonsam be ma na ja mpese odo chefa be ma oba no nko afuma fa ja pade ni nyina but wakoye adwuma ye mpese etua woka eye Sompa Asem Mpe Nipa etnase ne apamfo tenase sa abi ni bakro no wo bi oso wasade ye be ma sade ye aban mu nipa sade ene ho bepo no aye ne yesese wo ye na asumdi aba ntu wo fie na wo story bi eteto amen tenase ne ngu tumiri kabra Sompa oba asem hwe Asem Mpe Nipa fo ye beboa na urade afa ye nso ama wanya wasem no pomasibre na asumdie aba meno kasa sesia wo henkasie bi wo hweye wo ahojo friend na blue light oye mfantefo hene ewa anomabo hene wo so ne na damfo allergy every day omo edwumadie o say every day dwumadie omo hwe ndi allergy woni wo hene na blue light urade onhyira mo na onya mo kase ese mo so mudi musunsum eta edwumadie na chi o kan na memunu se mpanifo hwe edwumadie yo mpanifo hwe omo pepa o kumase okay na nese okay ono so tisoko ban kwan so da ban ya chire ho no o ya da me pa na nya me nhira yes okay Manda ono so o fin kan se o me ku mu dwa so wote ho den o won kan ya wo re o ba no so ne maami e wontu ni obi o ba reche na happy mother's day ne maami e wo se dem maami e wo timini mi je ba sa wa futufu no na wo de o ma ye mother ben baby o ya komenda enkotote na watwi ntam obi de ade bia ba ba hwim na me de me ne ya adwene obi na ne mi di nkoma na ode be wo mu se abrabo mu se obi wo ne baba obre ne ho pa nanso ne bre ntu ni kunu obekọ akofa no ni kunu bre pa chen ne papa me de metra se dwene hu di nam ne ya adwene se ampa be ma ware oba obre ne ho chen eje de ne ba wiase se nti ne sei me pa che wo akura ne yawo no ne nkura bre mu bra ni nyina ho me jampo bi ko nye ho na me wo ntinye ho na me ko chirade ye ho ufama obana cha 25 years 27 years 28 years yesi akura na nware ye pressure wakoware be ma won ne betena nyame yankumu a 60 years hwemfidodo a wo bedi wo nsam uke 1 akura ne ba bi obeda owane maame nchen no wo awofo ne nchen ne ndia me se omo mere na mbobozu no omo bre na nso ntu okunu die na mebobozu no owane maame nchen otimi ni nuanum nyina dadan ba ako na nso nya fa ne se wo yira wone ne ba beje dan ba ako a sebita frache ode ne ko fra dom a wo mpene da sa ba yi mpene 2 baby obeda firiwa aduane obedie eya woka ebe kokko ne ma bebiri amenu mienu unnim obeyare a eyo problem edawoso okone maame ayi a eyo problem okwawo maame ayi a eyo problem edu ne birthday a eyo problem edu wawo birthday a eyo problem mpacho wudie pa afidura okwa akoche na ase ade eyo wonsam problem ono ana busuafo okoche omade a wonsam problem mpacho wudie pa obado befa saate bia we nyina na ne ya ne se owo ne papa nsam so ya ade na nya ni papa betime didi na tem ontimi ni papa bi nanso wo bra wa ware mu nyina no mo ano mpa na di na tem obekate ni aka ne opa akyerew uti anye ye obeto ne nsa abowaso bo mo ne papa da ye bra na ye wo mu na America no unya ware abra ne ha na hye no asama na ne papa hwe no wo ka kye na obefa ne normal no wo ka obesesa ne niam nyina sa akọ ne papa ho edi opon bra wo bra ne nyina nso no wonsa anye save sa wo mo nsam eja bra ne nyina achi no oda so ye eja eni di yourself to the mano nanso kunu bra achi no ogoro ho obetefu ogoro ho obesesa ne niam akọ ebiem oba na akọ wan sa de mre be maw because won ne hu biem but ne papa bra obra on fa mra ma ne papa ne jane ma ne mra enti se onya ware oba me gogo ametia ika kire onumire ise obra chen ye ja wode ne ba wiase tiawa maguna birim me njejem tintin bia bio maguna birim edu de oyi ya be ma kwa afre kire wadwene maguna birim o ye biro ekunu nom ye biro me papa kro no awo ne ba na o tetere kwa be ka jo se wo ware wa we say by time no you mono you said 3 minutes
The man was animal. Auntie Polly. Oh, if I may say Obi. I will bar. What it no obre. Nanso on tu kuna ye dia akra ne be kwa command say ware no. Wo so adwenkyere. Ofa me da say me so adwenkyere no ba me so me kyere ma adwene. Papa fo so bre. Ai papa fo bre. Se kunu die me antibole tie niye. Yen ka se papa fo mre, but ye say ekunu bre chen no. Eti se wo ne me nya adwena ne me nya da bi. E no no kyere papa fo nso ebre. Brand yo mo bre but e chen. Kunu die chen. Aha, fe na material titu aso. Eno keke na mepe. Aha. Because me die ye nya wo me manyini me papa tete ma manyini nti me nya beto wo nsem ase kunu a. Okay. Wutime tene me. Okay. My once afa ni ya wo me me papa ba betete me no de. Me papa wa bre yie. Wa bre yie nya de da fom. Ama nkwa ha na me nam ho. Emfa ha na ma fa ha. Eni we yachi na medi we yachi. Na me be yare kura be da dem wa bra me kura minim ba bi ya me ye wo na. Eni o wale ya o yale. Oh me wale dia se manyini. Wo fa me wale dia manyini. Me kunu busa se he na ye me ya metin abona mane se me ha na ye me ya. Dia be kan wa dia se. Ba once am sure me papa nsemu ne de. Bibi ha me am tin mo papa mane. Eno nyo papa na ye ya na ye o maame. Nti papa fo asem ye count mu mfa maame adwuma me hye papa wo. Papa fo nkom. Wo fa na papa bia asade ne na adwuma ya obeye ofie no. Ese ne maame de. Okay. Na se papa fo bebre wo ho a omoma ayiri no mu firi mu ntam wo na atete wo omoma. Ama omoma nya ba bia dai. Agina eti papa fo de no kwasem ni ye papa no. Wo ma bre ye hu yiye. Enu ntina wo be fia be sere ya wade a emma no ye busa mo se wo betimi. Wo se ha wo betimi. Eti so wo betimi de a na wo jama wo papa de ama se eni e kona ye dai kotoa so. Okay. Eye ntoa so na e kan se ye kunu de ye wo ye dai. Wo koto aso koto papa fo de wo mu bre yie wo kan asem bi se asem bi a na bi a me papa be kan akire me no me ntimi nka bi nkire me papa by wo ekunu de metimi aka bi akire se bia na nye bu na bi a mi mu ade na ebom ke hu se me papa ye mi moja but wo ye me honam. Okay, nti honam na otomo ni papa tomo adi no otomo odi no ano utimi ko kan ya apekire no ni papa ma wo dai wa ma no ye chen sa adam no utimi kan ya apekire no wo fatie de me kai wo fatie de me aha say yesi nkonwa asem kura ba fie ni yesi nkonwa say awade a sabio mpreduas nya se bia wo yire o mu o but de ne papa be kan no obetimi aka na no atu eno ye moja sara me pese me kire ne se no nese eno no but kunu die ye kan say ye honam ye se bo ba ma obeja o na ne waja ho na wo do ho akofa mo yire na ma be ye honam baako die make am pacho wasi enti nya se bia wo mu but papa mu na ebuo ni ani die kwan so no antipoli wo mu buku na ndi na tam omu wo say sasai omu no ofa wo na kansa wofa se obu samasam eti mami nyia no de be pese me kira se nya se bia yiri ni mu o tam no kure ya aha nya se bia yiri ni mu na emom esie yasie okay wo papa na aye de awo no nti papa fo de no kwasem ni sabe ka hunu se papa na hwe ba no tete no ma ne ho ye akono e ma wonya wodo ye de ma nti papa fo de wo mo bre papa fo bre very fantastic from good year papa fo bre pa na ya no be chipo awura ayi ekununum de num na mempene no ekunu kurom ha ware emu dan han omono 4 minutes to the why me bacho tama we de kasa no we yes we ya bias tama we de kasa se bia una host nteja ubu ya pre she ya mama bebere odi akwa odi mama bebere akwa yanchi atiefo ni ahwefo me mama message no mind te ko take covid baby I will be a mama me ma happy Mother's Day in advance asema de abetu dwe kwaku pacho mo mu tie ni yepa se obawo ba mo ahwe obama na nyini ama ne ho akoya akono na be ma bia ba abefa no enye show easy ye dia akono ene worry if you want to suban aba enu ntina akola bi nyini no dru ba bia sha akola we do want it ye that means ye the credit ne man papa ne maame especially ne papa
papa fo ye bre ansana wo yire beka kiro se menyim wo yire awawar no se menyim wo yem kura hye wansana achi wa hu se wani aba ho se nyehwe enye so easy because hours ne so one wo ba akra ne dampa so saa ne wabutu na fi abeka cho papa ye oba na butu ne wani age uwie yo ewo mu a no frimpa no so ase wo ko so obi di na fukura na ria ni ade na fom kutukum na ntiago na ho ayehye muti new site unika muti ase mu yo muti new site unika okuna so wale cross na ayere so yale muti new site unika asa so pi o ka se obi an ya me kai Mr. Host okay mate Mr. Host wadaruma go allow me to talk. Okay, go ahead. Kesi ne hu. Won tia se ompe fodie na de besi. Chefo mu tia sase mo pa o. Uti new site. Ade ba ko a enu pare na tiefo. Ya ne se. Akoda isuna no ho ahyehyes no ntimi point se. Me ha na ya me ya. Aba. Akwesu na ayire so pa so se de wo be ma no na e be pete o. Kwaku akwa de oye hwehwe nyame ampata bonse oti new side na ne konda na chi o fa hen sata be ma ono oba wa no wada o onim ho hwe ye yi anu free wa school fees obetua akwa school fees atontade we ye kan ye kan ma omo me responsibility a omo hwe omo ma asam ne ye kan yo wa wo de wo hwe bi ni me so chamba bi obetua school fees akure wo koje ufiti crèche me pensa ira yesi ento se mra yesi emra PTA yesi enye sei abai me ba Kevin odinan awusa bobo ya ne to no ya packet de bet be bom nan goa eka ba ku bi su kura wo ko poku trade money ade a ya ndada ubie so me wura fi de ubie so na wotete ma akwala no eno ne bo anya asem ketua kwakuda so beto bi enje to me toto na mo enye yize oba beto but be ma oba gisika na firi ho papa fo na kwaku ka asem bi se ukohia oba bi a obedi watem ni kunu obetuma di ni kunu atem wontimi ni papa atem eye suban asem a ye ka no bema obabi enidi ni papa tem da tisa akola woni suban obabi su didi ni kura tem da tisa oba oni suban eti suban no nipa de benya suban e free from day one no entete so hwan o papa e ba o ni wajai anu kura nyize papa fo bre hwe ye wa kura odu ayi bia ni pick bia anaso oba hit no se wa mu ani anko no ani nyina gira papa fo so papa betima moneta ne beta tena ma na dru baabi ama ne ho ya kono wo be ma wo te baabi ba ya no wo de sebe wo no ma kakra bia be pagya ko na wo te de na wo bre na wo te de o na sebe wo bi anhwe ama ne ho anya kono a wo ka se ye pe oba akwa eno por ne pe oba akwa o hwedu mebi ho na wo te suro pa no baabi twam a wo si wei allow me to talk. Please. Allow me to talk. Okay, I'm 2 minutes as I can. Mr. Host. I do maybe na sa otasura. Ni wo baby twam a utimu se ano bai. Se be mpredua sa. When na no do ofrifie be mu ni. We dey say. I say we dey ni akono bi akura ni mu ni ade ade. Edu maybe I say en cancer so wo kan ye. Babu hu na se be mpredua sa. Wadwe ye o se nti wo benya kunu. Jepe sa ba no. Utimu se wo benya kunu. Utimi hu akola bi nso oba bi nso akoda yi de ne ba me ne papa bo ne hoka ni ye chensi no papa bre wa masika kono te se watoka ni wa masika koka no obi ahu ana o de o hweka no enu nti se kunu pa ba kofa wo ba se wono wa bre che eja ensi da ai anajo solie ena ahwohye asram ni ye nya no de mekan unsani ka akra de na dobre obai ne konda na chi na bema minim bema bia o hye dwaye dware na ye beka kire ne se akra ne konda da na kire no anadwo apon adwuma ba o ka ni ho
na se boxer shorts she ni refi so she boxer shorts no tam ne bebo ne koko na se wodi ni dimmi keke no ni nyina akra nyina ko reform se bram se so tam ne bayi sata wo ekuru na wo hefa mono susuma case ni nyehu na ekunu bi so ma ne so aye na chika allow me to talk please okay atiefo anu anu omra chire bulo omro anu anu achire edizari ade ne tie no also feel let chire wadru e simple feel let chire wadru 0551931931 0551931931 yenko yenim 05519319 hello hello Ofa yey nana why me gina homa no so nana wa wale to understand on the same na be ware ba pepe nana wa ne nkomo enye de okay bo ade nchire ko na yenko Ofa nkomo be de kire se aseme me nda be de fitia da nyime ntimi ne meka asa agro Ofa no kre wan o mi say ni entertainment ba no kre de no kre Emma on your body of breastfeed of one papa 10,000. About your idea to say about if you hear the fear. That's the damn baby. Who will be a papa? Juma. Sure, about 2 that. Papa is in the country about so now, but Kakra, 10 million. Waiting the possibility of 10 million. But all them and all of Anna to know who can in the school teacher. A bar or second Sunday now with you. Enti adene papaya enye fele ne wo be ma no ye fele enti tintin twan adesa wo ye me ma dress papa 4,000 yan ka ro kare be da hello hello me yes over you guys here I won't forget this ni hey gojo nana dia baba hey ya eti umam we agora say you mu go so ma hin se menchi ama no What's up, man? I'm not a gas. I was in just space. Never, so, and then I'm going to say, put him out of my I have for the Kakra, a man, why? Matico, you. Papa, dear, mother, Messina Casa, Madam, 20 years in a Yaman for more than never been any condition. A banner will show you the young pan, eh, Juma. Young cook. And then Mamma, some man out here more. What can you? And then you see, they say, Apola, over the book back with them. Man, JB. And then, when you want to the question, book over to. Oh, Papa, the Yidi and the Bayalia. I think open a call, sister. Yes, I'll say open a call. Oh, Scam, who don't want to open the Papa for break. Could you hear God, you? Me no money I drink. Unu admuno nyamisha kodu nyamisha ko yemzo nyanyo yire wade nyamisha ba hello hello me de amen na se ma se ababio oba pamba jo wade njire na pofalu ma ni wa ka se mi wo se kunumo blessing papafo na oba e di ni beda ni kunu gboto se ma mi di okosa na se ni kunu gboto and we mama 100 si wa danse mo ya waka yemu 30 na be yo sa juma sa papa fo nso sa we hand the fruit 30 papa fo me papa no to me pampers papa fo dinu to me pampers obedwalo do wa se tire ama wada and the kind of de papa fo de enye ku no fo de baba hello adofunum ne ya na fom se obeti mari ni jumadi ati se ye hello yeah, one idea. Well, hello. Hello. Yeah. Me ba jo low TV o ma ne ho do be hu de enko. Hello. 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 No what say? Me Joseph Penny. Thank you. Me Janibi. Na kulufone blessing ejafo no o kan lokoro na tien se wo be sha akola na ladies benten so bi eti sa be ko nyina kensia dia so o chi uno ba na ebre yeah ya ke nyina be ma ya kunu no na eye
Obi okra ko sia na papa no na adwuma anya. Wo na abesa afa. Dan se etisa abro ba so ba no. Eka da nyina papa ya opun na ebe eye. Ekuku hia se nyina. Bedase. Nti I You too already inshallah yanko ya nim. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, sir. So me dini na name every dias. Why didn't you, Papa? When he gets here, I'm young in Ukraine. You couldn't bread. The internet make us so called warrior bar. Then I see you are yes. I quite baby. Na Brano Crana, and go here, Bano. Brano, baby. Brana, Brano Crana, Banny Baby, Hono. Share. Oh, so good. What do you call? And you know, enough of Roche or baby crown has 37 prediata. Never found opera. And so on one of fun or no never system and at the amount. Papa Mobile going to van. So one you see. Zinamian in Ukraine. Oh, I will buy the obre. Papa for the dear. Omoguso dohon ba to oboa. Hello. Tene de wunim dada na woko. Hello. I say we better now so 5 years. Me na mkacho. Hello. 10 years ago better. Hello. 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 Yes, I'll be guessing about your modern jungle. Can you? You can see man so. Hello. Me to modern jungle. Me can see man so. Man grasu fu nyina ate wonka modern jungle. Asa mo ka se gese pa amadi aba. Pa. Na de o mi se ekunu bre pa. Ekunu bre. Obra godini. Hello, ekunu bre pa. Last Hello. Yes, open you guys ma di no adin jango. Me mama jo. Ya jo so open. Ekunu bre o. Asa ba ko tele te tra o ti me bi da ga mo la o ma no sense na mpa ga ti. Oh. Ekunu What do you want me? Hello. Meaning I'm thousand. Hello. Still one now. Yeah. Still one that you put to so another afanjen. About your dinner, I didn't. Hello. Yes, madam. Ayere. Ahuri. Lele. That Abigail, I mean, Abigail, couldn't hear Papa for the Abigail, where didn't go from and go command and Casa. If I chop Papa for and still couldn't. Was me back at 4 hours. Abigail, I don't mean your papa. I'm an nursing training. What a lawyer. Dia wa be yepanyi kesie bi mo to men so a oni ni kun na be di kan hu ni dey and sana ti mi ko share oba kro wi ku ni e ma che na go tu ko so na papa na share ne ba na bre no so ndi papa fo bre nyame nshira papa fo bre radi nshira. Hello. 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 Yes, sir. Hello. Yes, madam. Ula ni no yedi besi ya. Emuda ho. La ni muda ho. Kwaku emuda ho. Oba ba wa de. Hello. Yes, sir. Ete ko yima. Bon, we da so titigo eni emfansi ya. Hello. Hello. Yeah. Hey, na ni be me na kwa. Hello. Oba ba ye to se de no kwa. Kasa why? She wa chizu mu se okuru ti wo. Kasa. Osei. It's a kasa ye dio.
Lumba na kame pena na ene na kasa lumba. Me ana no me kasa edi to anko won so wa. Yeah. Lumba da dia me show. Okay. The classmate ni o pa o. Sa. Dachi e be di class school mun ko wodi e ba mo. Yo go. Bedi ako. Ba ni sa ba se. Wa na bre. Why you never say what me classmate what me you never so mboa. Wo be ko fi to me. Okay. We nyanka ko mame. Hello. I was my school team classmate. Hello. Asem Aboagye. Why so me jo so ah. So never was a million papa for breakfast. So adi omuna ye ne ha wo so akoka bia ma no. O ka so wo se fa. O se una na akabo. Asummo. MC amu me ha ne omuno ye ndem a ya me. O de akwa mu adi ntire ko. O de ama no. Okay. Hello. Aso fa ba. Ekunu blessing papa for no pa. Ekunu thank you. Within the say. If me you man am akome kasa free island. Ima wa nan ko jano. Ko confirm oba. Na no o papa sero. Last caller, hello. Honorable, good evening. Yes, our boss. Pay for Yadamase and Agentra. Modia Maya and Chayajin. Yamianum no Kunia say, I call Mate say, and the Muni. I call Mat at the Muni. Nipping ya. Yankasa, a bath at the Muni. Ube yako huma, be yako huma, kupimta, ubeka uze gubo. Wanidi. Uko walo man wanidi. Uko walo man wanidi. Ayasona kan. Ayeka. Bible mo se be ma best na ni fifi. Mo foma konya. Ene sa na te de na oban man ngam ne baby. Na uko fa no wanidi. Wana se na obi engugu nsunsu a. Enke be fifi ayeka. Wana se tua. Platform media wana se tua no wana ka tua. Na wo de fa. Omunu ni wasamso de. Uni samsi afo na dia chinya ne chen ye wa o. Dina ka so unja na wa mo ntino. Omu je biteza ba ko se obi awo ne ba akofa ne na akoda no be jira be kan. Okuru nya mako 7. Me wo won sisa wan na me dey atetro mo nya na wo akofa na wo pese wo hu wo otene nsam na simu saade anti wo kwotwitwa confirm me na me se kwotwitwa confirm me na me se kwodi birthday ya ko computer so dey ya ko computer na o sisiri prisie obi sisiwa sisini bisasa bonsam kra ne bawu ya ji aboafo nkrato ketua bi aba na yetimi de dwumadi na trans healing point se ye nka nkira wo se eduru kwasi ada bia anwumere no nan no ekoni no nsia so no nan no ha ye hye yi ya de bia na ya chechero ya de kurum chechero mu wi a na ya kire nura etimi de sa should be in case sa ya de kuro ni bi wo so na untimi ma hospital next watimi de asoso anu ansan na wanya ska e de akọ hospital it program we program so a ye mfa ndi agoro kuro dudu a fa wo pen fa wo buku de fa bidie unyanyale ne twetu ba bi o na china bi ehu be hia ya de man e Sompa TV so akono hene ire tinam no ne a doctor fo yi etwetwe nkomo a doctor fo no omo twetwe nkomo a yesa won so yare no ehu nhira betimi afa ha aba amanti ya na wama wani akoha na enema akotote Christ Inspire Ministry mami we wo bo adwuma o mami we wo bo adwuma mami Grace Abigail Asantoa wo bo adwuma prophetess Abigail Asantoa wo bo adwuma prophetess Abigail Asantoa wo bo adwuma prophetess Abigail Asantoa mami we
Sokoban kwane so obo adwuma gidi akire wantwam wɔ nanim na wonfonyini dada ho no hwɛ ni sɛ ya na wo ridi ma wo sa da ye wo ne esi ye obi a wo kasatia na wadome wo keka bodini ni dwan obi a no de akwankyere ani soso no de tuato edimo vasi mani gye ne ho sɛ obabɛsi awurade ama na do ma kyɛde ano wo hye de ne sa no ɛsɛ ka kyerɛ ɛsɛ wani ɛsɛ ka kyerɛ nti watutu midike na kɔ na ne no enko ekwaje mpa ebona ne yama nkotote emfa ema abige asantoa the prophetess obo adwuma wo sokoban kwane so ne number ni odi efa opedalation yie obeso okọ asole obeso okoye cancel obeso okwaje mpa ebo ne all night obeso okubia number ni 0243 263 899 0243 263 899 na 0204 444 449 0244 444 449 ofre no a obeje oso na niema akotote the amount abe herbal clinic mama abe ose asampa agro na wayale hwani mu ana onamu no anti abe se menkanjira wo se fabro na ete tuntuntime nwo yesi awo ho ayede na ma ode bibiduro kroji o obo ade ahira so dada enye ono na boye okeka bom no de obo ade nwo sere woni so ama won so awo afa ho afa ba ma ohunu se mama abe watu no ni agro wo bo adwuma yie pa wo de fa number ni ne hia na frɛ mama abe no ma direction na ko na so kokoje wayale hwe na ne ma nkotote mfa number ni 0243 345 3920 243 345 3920 506 640 208 ofra mami obeje so na niema akotot express group se men kan just akontusam de okwatiro mo mistake kese no aye na brabo ne asetena mu oso bezo ko itili kwatiti ntos ni bi fruit nu kodua bi titi bia amako abere ni bia na onya sika na de bebo bra wo Ghana but ayo mo afezo Canada ya abai obezo ko school ho obi ama invite obese niema akotot de ma wa eye ho a okwatiro mo a wanya ba bia amfa express group omze bra America na bezo ko UK eye mo Germany na say abodi kura wo makache for mo number no na efre na kokopem mo na mo number na 0555 550 067 0555 550 067 obeti won kana niema akotote ede amount ya abobọ crab ni bio bia de no ane crop wo topunu bi aye bi ase wan goto crop na say sika ebusuan ni sika nim aye na se ye crop wedding na se wo ye den asofo obasa de ekura so ye nuanom so beba bi eye crop koko papa bi open say team vivre dia na se ekura crop fo se bra be dodo no a opese wuntu bi ni ade a wa wuni mo ko no muntu bi mfa ma eno ne nsa efiri se ye start se adwuma e besi nne omasin tu da tambi apɛ crop a wunya bi omo nshorto oboa ta ho se etwopo ko na koto crop bubo bisa na niema nkotote emfa emawo na bibia obo heba clinic obo se menkanjira se ya de bibre bi atetiwa abrabom ni asetena mu no obo se menkanjira se obo ukwatiro mu a why mistake o obo se bibiduro na apese yemfa nsa o yade yade a ene etutumirika obi wa ne nantu asa agene na mmuro mu esi fom no asa agene asa ogina wa bre obi wo so abehu sa asa ne nan no ogina wa na ehuhuru odo nsa wo ya na atom obi wo se me chest me bo wa asa me tise me chest wo no ewo me ne yema nkoye meti pa me wo ma asa ne yema aye bisi basa kakra obo se me kanje sa anyale wa we nyina yo no awo ayo no odi video kroje besa no afa ontoma pefra obo number na show wa television is radio for no nye 0249 761 508 0249 761 508 na afro mo na niema akotote edi ama togbe ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka apawe obadwuma den togbe ahaban keke wose wodi e fami damfo uni sika kora bra na be family damfo onipa okasa ode ne sabo no kokona se niema wo baabi togwese bomfa wo adwoso bomfa na odi ne dwuma waso de babia wo hye bia kwa wa mpa afa ne number no twa wo nsa bonkum wo WhatsApp na chense togwe ye frame adwo ata ye frame abena acha togwe me pa acho mete pam kro no abusuan ton a mebo eye aduana me ya asonafo
Togo hwe me nsem na hwe ne ma akutia mabrabo ne ka kire me Togo so onyate saa terms na wabobɔ na wɔbɔ awura busuanim na wadi wo nkomo ne ha unyane ne yɛkɔfa baaye na wagina nso atwam abiriki amane ma kɔtɔte de ama wotɔn ayɛ ntɔ udim se sika ni hɔ a Togo na se me nka we ngire wo ɛdɛ nkomo we de ɛdɛ wɔso de oni skampa fa ha ne brɛ no ne fa na damfo ene ma be ko ye de ama Togo number na etwaguo no Togo number no ɛdɛ se ɛno nso yɛ 0244 5066 20 0244 5066 20 0244 48 47 47 0244 48 47 47 Togwe ahaban keke azigbiribo songaru kagoka ena wote ne nka no we mu ni aboafo mu so dwumadi ma no ya akono mpache ba bia wo bia nso de wadwa tonde ya beboda huru na kono wabo tirimu pa ache tutu anamo ne bra Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi no ye behwe wa mane ma akotote ede amount ama bibia akoboko ede amount maame me pacho me mawo ajo ya jafa bibia boko de nyame adum bibia boko aya Sompa Asem Mpe Nipa ubedi kiama yudin baby wo fire ne botaye ntia ene wode wasem abaha pacho papa mi din di ata pacho mi free trade ata wo free trade pacho da okay pechi trade ata pacho ata trade ata de na etetu wo susu se Sompa Asem Mpe Nipa ne betima bo wa do asem bedaya daddy mpacho nyumre de eteti mi a se Power Mandela atali yeshimi Power Mandela pacho ata design efede ono ano atete mabrabo asamrim da so na ha min kofi tare wa shan kama ka se do open asa no watetu adai pacho wadaroma wani wajai me pacho de na mo njai me pacho adwuma sem okay wadaroma adwuma na yeye that was 3 weeks ago ni yo wana ya danfo bi be ka che se adwuma sei na wo ni din the Power Mandela pacha no de tu ya nim ne esi eno moton ka huru pacha energy drink okay ni friend Power Mandela pacha wadaroma wow no pacha de tu ya nim ne esi ebeye okay nti odi ya nim ma ye nyina ye ko adwuma no ba bi adwuma na so ne no e won odi ya nim ma ye ko honom e pacha asorin kwanta ye ko man bi a friend on Mr. Fa actually ko no na ye hye mra bebre adwuma o kan say adwuma Power Mandela one ye ko boase be boase na one ye ko no target nda so de obetimi aton bia nti obisa say promotion da na me say promotion da no obisa say na promotion ye ko out ye je say na so senke say ye Kumase ha dia ye je etesides be would ye to kwaya obehan hotel my adem na ma ye chop money 20 cedis and on e ko agreement and o say ni on e be ye adwuma nti ene ne koi e kodi be 1 week ya ba nya men si en ka no kro ye ba ye be du keti a mo boy sikam e hye nsem ye nipa 5 ne koi ti obi anya 4.8 ne de be fie okay be ye be du Monday Monday ne ya nya adwuma Monday ya nya adwuma so Friday no sir friend me said near koni nipa 5 men sampe another 5 nka ho ne nyetin yes adwuma na fa na mpe nipa 5 ka ho ana me ne nyina atipa eja me ana me cheche ne se me ana me da gas ni nyina anim me chere ne se bia yenkwa ha yenye se me ka like o ka on fa ni tinje me ana me hu se Kumase anade ne eya ade fofra afe ne eba ne bo nso odin ye de niam ne kodwa so a omo se price ne bo odin o se yantono ba ko 12 cedis Sompa table ne ngan me se fansa to o se yantono ba ko 12 cedis 12 cedis na ye tono no omo ko gas ne ko out a omo ba omo se papa ene ma ne board ntie sra wa yi bo ne so moton ba ko say 12 cedis okay yi bo ne so nanka yentimi mfanje be 10 cedis nanka yentimi ntoni ma no be o ka bibia cha papa na wonte o se chinchina yentoni 12 cedis eja ya de yeti pimpim ma ye kwa de obi abetimi aton the ones na woman ba ko ka cha me say once a wa share t-shirt no nko ade o ko out ade obeton bia
yebetua wo ka enam se ne ma ne boarding nti ye rekɔ out a omo ntene omo ho nto because papa hwese ene nipa ne be 12 cities ato energy drink 12 cities no what better bi a banku bi anya ne nam bi atoso no di enso wo ka bibi ate papa ya wontie na agya ye namu ti ya adwuma enene 3 weeks pepepe be ya na 1 week e buy sa Friday no ya pon adwuma na girls ne bisa me se na obetua ye ka na me se o mama ye nhwe e bi obetua ye ka sa Friday no wan tua ye ka because na me suspect say ye ko weekends tinka sa one day ne die ko discuss kan be man ne dia ko di weekends na me suspect say ye ko weekend sa one day ne die o discuss so do my di for Samuel wo boy adwuma wo de wasem ifa di for Samuel an kasa me power Mandela nko abetua di for boy adwuma pa ko du na kachewa ko du na yi adwuma ko twiregu hankini mu aboze power Mandela afere mo madwum sika ba mo hunu nyehwe ma ba no so yeso ye beji amamo omuna samoa de na ekosu difo kwa kumeda sese one yanya kwanya we nene ye ba be kan odifo samoa ho asem ncha kase enko enfru odifo samoa so ye se wo cheche obi bia wo tie no wo hweyen eno papa betena se wo ha na ye hye amanfo bo se na so ye da ye be san ba because of nipa yi di ene sunsun nsem a ekoso wo mfa wani hu enu nti ene na ya san ba kwa kudi metima kan se ye kase odifo samoa ne wan odifo samoa ye sebe kwanche papa samye we ebrim udi ni dwuma ewo manhia ajaba family house ye ka manhia sebe obi ani manhia wa chichi ni penchen se oba kumase na so pe odifo samoa baby obehunu eye kumase manhia ena opemso ne bro no so a chese ho sa asase no ye hira so enti se oba ho na obuse obi a be kiro e de ne ye ka nipa bi ho no makwaku ye ka kodo aya na wonte ase abusua bia wonton a se bobo na ye ka ni se ya na wonte ase de wo mu ni se ye nwa ba ya se mo ke na medi bi ye mfato sampa wan hwe ya wo beba wiase nipa de wo ba ye adwuma saa na so abrabo hu an oda obi so betima kan sika saa man sa mmeka se wakan eda wada wantima kan wie na ka se sa na nyame bo wo enye kura nyankopon amu ye nyina pepepe nanso ebi die wo fom dodo wo bekom no na kura kitikiti bi owo fie ena se bo do hyebere akɔhye baabi bat woni enu nti ne kanfo ama o se bia ye akwankyere ko di for samo akwankyere ni o mahodo bebre ya mpa ukɔ baabi a wokɔ nsika ye je onyenye sika ketwa enso ye ka kyerɛ no hwe ya mpiem papa yi na senkyere ne a wo ye eni na kwankyere a wo kyerɛ no efiri tete enye nne odi for samo ya se be producer aboatire onyina wonkwam enu nti wo hwɛ da ne da nyina no station bia wo bebia to obia wo boda wu adansi di ekoso e wagya ba frie na busu afi onya asem ketwa ye kanfo ama se woton aye nto wo ye oba ye de wo ye adwuma awade na wo kɔ ye na mpa wo wode na echechire nchin na chese ebi asu bi ma da eye de na wotwe mienu ama ba ma hu wani ma seka aka motobi wo ga se ye kwa bomodin kokoji code no wo se wo de wo ba nya ne handkerchief no de ba ma bomodin na wankasa to handkerchief bra because nipa kasa me code for say wono na aye bibia wo ne handkerchief wo so won penisa wa to handkerchief na fabra fabaju code odi for some code no nya code wa 7 pre na ne kyerɛ na onya aye obompa ye twa awurade anim mfie miensa sesen ansa na code nyankopɔn de nwoye ma no dem pese meka nyina ne sɛ wo ya brantie ampa efie sika nyina ne gold nyina na sɛ kokoo nyina ne aton ene yede ma watu kwase ko behwe nkirima bibusa wo sɛ wo a wo hwɛ me akoyi ama oba enkura wo wo mo no sɛbe anim nyamfo nko a sebe mpredwa sankura ni nyina aye sebe gatu aye basa odun wante na no kwa kumi kofie bim na nipa me hia no nam nim so ono nko na tesa chese wo hia na ono a omo odam ne honya fi but wo besebesi na no na mhwe ni din na ni tinsuofu na wo hwe na ye hwe obeka sebe kuro bi so mahene na mebusa na sem wan fi me anam sa na wo de ni papa woni mo wasem ana na me toko so kofi ho kwa kumidru fio ni pe wo fio no ememme wo fio ne ma wo fio nya basa dia trinu afuza ni hana me madafo ba ha dan
eti me hunu na me busa no chese hwe na minimo na agent fo won de dan ma han bebi wode ma beto no efia yemi ano ne akasa nipa ba ko yemu ade ni nyina asai enye kwa ma me a wote anu ma wo ton mako ni nkruma eton nyado ansuo to ebo awie ebo ehyew ampa wo ba na wo se wo hwe na ma na wie school no no so abeboa wo o wie akra ni wie school an se be breadwise na ma nko yie eya kwankyere nipa tane to so che dodo nipa e da eji achinye dodo nipa bebre bi baby am ko ha dan na me dan bi eto aso wo da dem at enti Mati din sam se na mo bi wo ba bia ntia be so 1 week ekoso say yes ma me ne ba akotena UK na oba so oba ba be sere mo oba ya ne passport ni na yi ni na timi ayira aba na afa ne tirim utimi na ntifiri ha kwa akra wo ma na wanante aba oba ne dan de onim ne dan na be hye de no watim to watim se wo busa asem ne woni tirimu ni ka sem bio na dwinya ya basa na mu so dina balanda na kanche na so sa no be sa na mi ampata no amaja kwankyira na se ne maami antua na mo wo be sa de akowum bro no for na hu me sa mo sere papa na ko mo mo de sa Asem wakan ayaka yo ene wanya ka waka wagure minima brantie bia wotu kwa na onim nwoma yie enne kura waye basa wo bie na no ka brofo a me siesa ko nanso sebin producer na dwen nyina asai e kire se wotu kwan te se de wo kan ye de na ba obi akota broche so many years na no me re TikTok obi a wo kumase a obusa na so oti anraga oboni din but why sesrefo wakwada mo abroche se minim so re sai na anya kwa sentari tuntum sa me bantu kwan komra na efie nye de me ba koye wakoboda mo abrochire adwen so ekohini se oye na Ghana hakrampo na nke bia wofo behu na abaifo no anase o mo spirit na mo ha no bebretiri mo den o ma akra ne moda mo ha na sebe afa de na kwa na abroche ko fa se wo do betu kwan ni nyina ya kwa telefone na mamma se jom se number no mi ya fa number ntu jane nko the number no na free odi for Samuel bia wo bi odi for Samuel asofo no chire ba omo peke numbers no frene no mu ni nkomo na de wo ho bia no eno mu nka enchechemu wo mu bia no on be chechero 0 number ni 0245 66 50 0246 71 17 0246 71 17 0504 588 454 0278 40 55 19 Kumasi menshia hembobo anu for Samuel Juma. Baby biara owo Kumasi me hen Ghana baby ya tutu anamobra Kumasi menshia. Odi for Samuel transfer ano adwada akopem memenda anopa no nsia na watena se na waye ne sunsumu Juma na wasole awia no miensa. O how amane biara eda so hwe obegye di se papa bia ono watena se no de o bank manager na ebreitie mu na obenya promotion kakra onya promotion ni wie ya ne babema ba ko pe wabodam ye di asesa ne babema na bodam mantem me pese me bo bronu ni din kuma si he ya o mantem ho no fo se ode ne ba no na akopre position no position is yema o ka mu no dwan si akire ka mu no ka mienu efie da so ene bank kesi ya ba no and watching the bano and what national cage mu and obi kwaka chen se omle menhia o mahwehwe odi fo akira kwan mo hon man odi fo frem so brempon and my way enko bronu we so na ekohwe ade man mo picture no me fon so sie me koye no abrantie kama na national cage mu hom se eh we de kama kese pa yembeze ni pa be bakura no ababia me ehunu se obi wa ha eti me twa picture no na me ko kire odi fo Samuel o man na wotwe enna miensa na akora ne dam na tiefine ni so kika na tiefine obe code na omode to so se komudi gu papa ne hanki fita won so dia di code o hanki ni ba ye na di code ne to ya di code ne dia enna miensa abraba wa bia ono so opeso otu kwan
na crofo agent fo bi etimi asisi na je no 2.5 billion one ne mma 2.5 billion na abrantie gi skana na abrantie ne ka che ne se ono de ono adi aduro baby opa bia onfa nko wo so oni baby onfa abrantie no enante nkoye ba akokoro koye ne de nipa ne hwe ne picture ka che se akowe die baby on nam ne de nya de a metimi obodi for Samuel hono or the hanky fita code now or ye code ni man na watch na branch na friend say when yes can mu half omla meje na niam a ekoso no widie mu ontimi nkure sika ehe na wote ehe na wo o how be ya lie be na atọ so a wo de te ho no ma wo twen ya say wo be to fom kura eye stroke ana say eye keka na atọ so tutumli kamle kumasi menhia aheboboa no ejaba family house ho na odi for Samuel etna si di ni dwuma nyina mo a mo tie radio no mo fa number ni biem na mo fro odi for Samuel wo transfer adwada akopem memenda na how bia manye bia wo bia no ene odi for Samuel nhia na ebeje wo how no code wa ide atoso obi na esisiu entrance mo obi sisi ona no omono ka no obi wo ho no asasi ya oba betena so yi ye besisi na akopem wo wu kura na ye besisi ni funu wo wu kura na ni funu da ho no ye besisi funu no so hwe obey ye nwa bai oti a wo ka na asem ko hwe ma omugu a omo wo achi be me hu omo e ma won fefo nko na onim hwe dwuma di omo na mfifire yi so edi dwuma na show ye bu omo kwahia obi so te wo nya sha dwuma ni bi Dr. Pabobo obo no nwum wo se da menya sika na me bronsa so na me mi sika nyina ache anya kwa so na obi wo ho ade ehu sunsun na ono wanto akonfem wanto bia wanto mot eso ono abeda free ono manya sai ko odi for sam ho kwaja kwankyere wate what ho ye dey eno ma ha dwen bia no abehwe o wiye susu abekwa adwuma mu no na problem da adwuma mu ho sika obi be sha obose bla beje no ado be ba be wi wie no sada no be friend pa ni ba lo ka che se menya odai wona o kase nura nwumle kama se ade chia no pa be hyam na gisika no obe wi wie na osole anopa na afafo na afre no obusa sa menya de wote won wo hwen hwan oni oba na hihya awale na wie afede niam nyina etisan fa odi for someone number no na efre no entena se enkasem wo tamale mo takora de mo flo odi for someone se bra be hya no 101 na how ni amane no onfa anopuma sibire no ema na ho nkoto okay fa 0246 66 17 0504 588 454 0278 40 55 19 ayo kumasi menhia ahebobo ano sa ope adansia etiasia tutumle kabla kumasi menhia ahebobo ano na we de ekwedie ese Sunday Mother's Day odi for Samuel yere ba kope masewa meteso a na masole oba papa bi happy Mother's Day we ye friends say in advance na afedie metiefo yahwefo adofo mu ba manhia nyina ya mombi my oba Esther woni merci me mam happy Mother's Day ye nya wo de ni wo nu ankonya asem no ni asem no eno se ya ni entanka no unya ntubi wie sa dia ta bodi asem be ma vetre TV so sa so nchane yere dana so timi se adani tu ni tre Ewrade njiro ni babia no onye obi akese Ewrade onye obi akese asem wo ho ensem sisio akura ne toa yesi wo mpa adwuma okoye adwuma nso so yesi emfani sika mma no kuro bi efre ne Ghana we ensi wo America da we UK ensi wo ho da we Pakistan emewe meketre makura ensi wo ho da Italy ensi sister wo sire no betuma we bodi na amiana edimi ensi wo ho da kire Ghana we efe odi ensema ya start ya bobosu be efe kwa kamienti as Power Mandela na wa start ni say yi Ghana fu edo ni pay nti wa hwe no ame answer of obi beto drinking ni
okay be na chire den to the ma me na ona was a week here and confess kan mama na mfa nkoya mu ye pacho asema me ka me nyi na eja for some madaroma sa Friday no anka me suspect senka o this can be ma yenyina sa Friday no nko be me hwe na ni ma wan fa amaye na me ka che girls ni se omo de anya hwe omo ma yenko because of say next can say na so de mamo na so ma sa wiki dapa ko bia etesides okay one day pay okay one farm my timi na me ka che girls ne say mo de anya hwe mo ma yenko na yenwi adwuma ne de iguso ye ntie bia o de be ka na week de ho amamo na o de amaye nature obia tipa obia ko ni fie ti Monday yesa ko start adwuma ma ni si Friday sa ti Friday na girls ye bisa minti start a ojiri si be chia e kam so ye be chia saja me de me no ma ye bida enti minim say de wi a mo de ma ye tu kwan na mo de ma ye finchim no minim say sa na we so be ko be Friday no girls ni bisa me enti ojiri si ye be chia me so ye be chia nti ye nyina etna ke na be papa yes a new goma for na be fra no mde omunya nhunu bibia sa nti omo no na aye stranded the person mu so be kenska okay as papa wa unim se na Friday mislewa ladies no bia ya wa de se wo gine sika because of last week no wa ma iska o ga say o de be kasa week no je say ye ni da so o se o me boss cry be sine maintain nka na ye kan ya ne tumtie nim say bia agro isa ampa nti ya pon adwuma okosie bia okosie ahensan ebiti epusuoja ebiti ejoso ne nasefo ti okosie nyina ya wa ahensan nti esi no ne ye meeting say wasle ya yanko wonte ne boss ne nka nti dide no kra ne ahihye say senka o my scan kasa very Sunday no nka ye beko pap bi o esleso enwumla koye adwuma ti ye de yenim seja oba odo no kuno se hu me hwewa yenim say ye ko ade achi Saturday ye bete ne nka ade achi Saturday me twefun frɛ papa yi se me pa che mistake fa o ka say ye mbra wo na ade achi a Saturday wo bete wo boss nka na wo discount maye ti ma hwe wani ma guess no so frɛ me na me se me na me da wo no nti o mo frɛ me ti wadaro ma so wate ne nka mami hu na first can plan na me mfa obi ade enye den ensende no me fra na no de matoya me fra na no de matoya sa Monday drew my frɛ papa ya wo frɛ na na me ntɛ me boss nka na me ntɛ nka me kra ka na ye de kɔ nka na sei a me peska me kra ye ntua me ka bibia ye tua me ka me de mu me pay ne be mamo na matena se ti eja okasa Mr. Fanya sa na ye ni nipa ye adwuma o me yakɔye adwuma that was Friday last week Friday na the end Friday ni week abeto so na me bisa wiska wo de matoya gas no so ha na ha me enam se me na me da woman nti pressure e ba me so no se me o mama me pressure me fa pressure nsi so enti me selo no boss ni nkasa from sa Monday na me ne ka asem no se me nim sa Monday me nim se bia ma bone henya nti pay ne ba e be si ne pay ne ma bona nti di day me wana lady we friend me say di aya ne die papa no wa na adwin se wontu ayeka ti emfa ne mla Sompa ti ye ba last week Wednesday ye ba ne de beto opanyine nim e de to nanim na so de anya hwe yenko aso mo frɛ no o mo bisa ne se na da ben no diska ne be ye de ho glad ye nyo nkomo da ben no diska ne be bre na ototo papa so so de yenko nyame ya adom Monday Ndi pa Mandela see wo da no angasa muni access to no muni contact bia muntimi mfrɛ no mba di adwuma na ya ne dia na ankasa de ye nim ne number aye betimi ba ni oda no aye frɛ no Mr. Fa no na wonim ne number o mo na ye nim o mo number na won so na oda ma na me so na me da wo ma no Mr. Fa no ma frɛ no na won so koye adwuma akotwembren enu na di saade we nyina ba o mene ne ntwempena o prantu agotu ye na di saade we nyina ba no papa mpache wadaro mene ne ntwempena ya me si yanka no kure mene ne ntwempena me afre Mr. Fa my friend Alex no clade last week na ye ba no Friday no off ye friend lady ba ko friend no o yeso onim no onim obia onim Power Mandela no kula
onim no ne yesi onim no okay ne onim na yede be bia asem na yede be ko bia yede be ko na eja yede ba so ya o ma friend na o ma twene bia ene kwa de ene ne kasa wo se ye ha ne sa na ye tete ne sa ne so ono su gya adwuma na ye papa na wo fa ye no ono su gya adwuma na eno su ye be ne dai ntie ne ye gidi pa e toma mento wo fon ne so obi aka ne dia wo pe papa ya ba ha wadaroma abaha madaroma. Okay. Hello. 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 Also. Hello. Hello, Ben, you guys here? Hello, ba sisi ana emse humane haye kakre bi ba mapiana da ba sisi ba sisi enene twetwe nkomo ne hello hello Mr. Mofa mon frère no nyina so na endi Power Mandela CEO awabi adwuma e frère no Power Mandela bi wa be komkura na si watua na obi na pese wotena so edi si wo nhwe mo aduma ni ngu ansa ba wo bia me ento nka numere osu timi fire wuram ye ento nka sesi e na ye hunu ne ya meko cause esa na beba ye betoto bombo na abonza aferi odi kodua so ye ntobi bi so na nka o ye innocent ndi ye bese nkura na omkochina wiam di dwuma no nkura na omkochina wiam maba wa no a omakochina dwuma mu tonse ye de wa yi ni beko akire no nipa oda o ma no sabita frache be kongra no mpeke o mom asemo era di me o Edi Power Mandela yebesero ni die kwaso CEO of Power Mandela energy drink na abedwa so enyanyi di ni wie ye no ye mpa pobo mpasisie mesi be kuma dwuma wura de ne husu na nipa de asi ni so na atena so. It is at Sompa baby obi an monka jense ni anani drink do sa energy drink odi abedwa so no wanya ne ntem obi se no ni oji ni didi ano no ondua nkura ne ka eya jensemo because ya frɛ no ne na di nkomo ama ni okan nyina se okuada odi beba okuada mpanifo hwe nanimu a wamfa ma wo hye ne enema ya bafira no pa atena ha so omadidie so omanom wodi asem na se atena to sa amre omai ya frɛ ba ko ekɔ sekan waduma na ba ko no kra nkɔ na de betua so yi wotenenka pampeke okay entino ya basre no ba bi obi a onkofa de na asumdie mra onkofa mra na asumdie mra ya ba be dokoro nkomo no ya pusa ya wurawura mama ne ya ma akɔsɛ de sɛsɛ ekɔ ba yenko computer so ya de mra sisi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu agidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, any me ma connection man for den go for sika dwane ne wanya o tshedi di musano. Oh,
Express Group adarumenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout wa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Nti hun na nyimizia na nanu wode she durinsan onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim why burukutu ginger ogu sachet jajaba burukutu ginger nyana wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into woso na way from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger it a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofafro ta adwadie nkrato yi fd ahwem agye atum se eye die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da famu a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwayie party office wear hodo say a suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ana wo perenga na e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wonhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti woto ade ba ko a what 10% e dey free so the mount we ya kwanya obadia matufuo ene mo amopa ne nkronkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopoda biarada hwehwele chi akwan a wo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfume and that's how when akrani bia and so they drew their jensem and wa ko hia se besiesie ayaresabe mana fa ne ntoma pa efrebio Yura asantehene otumfo Osei tutu ababio ede ye na koma so ade se ebesiesie gi ama na chen kanene nimpo enda ne kira ya wo se fiti ase ne ye okay aya Sompa Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa dwumadie no yenya transit se dia wo boa ya transit ya ne jadem gidi sam ne ja so wo baby pressure do obi so sam ne ye free obi sa ubo power Mandela boss wote wonka tie Sompa power Mandela me de midi kan salutu boss no because munim no mo mfre ne da e na waka bibi nti wonde me salutu no obi no obi adwuma obe pese na adwuma ngu the boss baby a obi a power Mandela boss medi kan salutu but mo fra ne se wontua omoka watua ne ye dia ye ko ne sesia na asomdue mra se wuntua so a mpatwa fe na ade company neighbor ene ye be kasa ho adi kan adodo ho de ache echina da foforo e betena so biem ye de picture no wo ye adwuma nyina picture eguzo ye wi a memo mato na di drink mi ameto ne ye de aba beto so ne ache drink kro na ne ya ne apete ho ende ye simple say ade say ye de wi ase untumi nyeni ya ne say ye de obi anim say ya na ye ketua bi
Ti abese ni die kwa so bi ku abedu kuruma kwa na degree drink no the sources yi no na obo nsem bebiri na afa china nso so de asem foforo aba ti abese asem yenya ne sa na adwuma bi na fom ti empese ebese obi adwuma na emum so adwuma ye na fom ti empese obi befo obi fifira di da bible kan wa se yeguso ofra ni ntina meka sei bible kan wa se o se mo adwuma ye ni fifira wi wo ne ho ansa na watua ne ka duduma ye ni bia na katua se no ndi abrabom no unim nyansa pa wo bia adwuma ndi kwa so ma wakazi sun wo pay ho wo yesa wadwuma nyina wo yesa wadwuma nyina krom asei radio station FM station no mutua ka yie pay gina gidi later o chesere ba o mo so mu gya adwuma no ma nkofo asa chesere ye ndua biem ye heda Anthony papa bia no agugu wo krom da so wodini nzo agugu wo tidi ni kwa mfanya hwe biem sport ane boss wa workers kwa adwuma etu o mo ka nice outim se bo boss wa metima bo bi din dia atwa ne de gye ni wo kroma e ba se o mo gugu akatua ye ne o mo pe agugu du bia adwuma so ani ati bebire na akatua sam ene kroma ne o no nipa ni tua ka ni aka je de wu jimi dodo ene nkura na kroma wanya wonya adwuma nye ne ye bonus wo tie ya na adwuma egu nipa nso be bata ho ye sa nso so wo wi a wo ko nkobo dimpa bi amfa ho edi power Mandela energy drink CEO Bacho hene be di huni o ma bre be di huni simple so adi huni so no mom di ani mu no munya mfa nkoyi o ma di from animle ya mom pressure china sika ne mra sika mbubo di nyeska 4 million 5 million de ade ani we ya ka wo so me down na sabe ya ngoto ayeda ono so mfa on so wo mfa fatua so mu obi anwu wa frɛ no amfa china okofa me kan je ze ene ma anya adwuma yi na nga wasa mu frɛ sa anse mu hunu kasa no mempa atekura o frɛ no sebeta frat onimbo ne awadi nti wo mfa ada obepeke so nya sa na ye adwuma professionally na nga wasa ofrɛ te se ne ono de adwuma ne ye go school no tina na nche ye twen every day we face ye nya me de adwuma so ye da ye no things do not always go. Una ba chese de enye no. Great anxiety. It is possible to find peace of mind for all of life's what ifs. Ni enu na afraid no mumfa. You need a professional team that innovates and faithfully delivers. Ivro. Ya peso muti bi kura mo hunu se ade na ekọ no amfa. Odi asem na se. Na obo blasa ye. Ntu ba ba ni. Na sabi wasi sunu wo fie no ni adwuma ya nka de na wo beka ebiem wani adwuma ye ne ntua ne ka wo beka den de se wunnim sa anokore no a ada na ya mo ye ne ma tisa antipolina ofa medasi ofa we de wada ruma mesra bisa se ata se ono a cheki a wo mu nyina aka dodo sen na omode wo mu 4,800 almost 15 million almost 5,000 ofa medasi na yehwe ne mebi ye wo ye mayim ha sabe mpreduasa nipa ni bebre wo hono mo bia adwuma sabe no mo de nkofo ma ye nkoa no mo ye adwuma no mo de ma wo mo gisika edi gu wo mboto mo ye tie de ye nua ba ata e kan o se kan se energy drink ne ba adwama so no ne boarding enti wo mo de kwadwa so kra ye nto na wa hwe ne awie a e boyi sabe kumase for my wanaro mbekọ say ye kan so monko market emma na wo do makwa di na wotwe na wo beba no em say 480 cedis na em say week bia say wutu ama wo mo na wokoba na wakosi wo mo fie junction no aka kire wo say yesa me kobo adwuma wura amane ansa na market na wo mko ye ni sika munya ye no ada na anti bi ntua wo ka yesa ye kobo adwuma wura amane ansa eti adwuma wura no onim say enkwala na wo mko ye adwuma ay say so wo didi ye so wutu ya wo ka me hono me head anti ase enti betimi abase adwuma wura na ebia na wonim ebi nso na wonim na emom sesi ade Mr. Fa ene Alex ana ese yetake wo mo na yeka bibie den ede kire wo mo adwuma na obibie na wo de share wo nsa se hwe adwuma no so ma me no wo ye ni ya na wo nye ni yie adwuma no pe ni ya na apese adwuma na egu no afa nkofo mama ayiwa makomaku du na de wo makoye adwuma na ase mi ntua moka eno na ye de ba de ye sisie ana ya muonyono ya ni bre ana se ya tirimuodene se de no felumba wo kan Bible se pe ni fifire enwe woni hu o se de mayoa no mo pese o mbebo brabobani na o mu aba so mo be ye adwuma wo ba ma so no mo ye hyehye sabe predu san no mo ko ba ko mienu miensa ana se ekuma se ye ya no wantu o mo ka ko mo mabie mo o cause first one no mo mutirimu ye o mo de nto mo se sabe
enya kura na ye be ye adwuma kakra se me hwe me nua taa ni wo reception ho a o ma betena fiti an pakọ buma nwumira de ofa no kwasem no mo pebre o betimi aye adwuma pa na nso hwe ye man mu di aye adwuma ni o ma yi mu sabe obi nso bi adwuma na sabe de medi kaka no wafa nkofo ma nko ano de wo eye nkuru dwuma ense fata wawie waje odi no fa kese no waje ketekete ewo mu ese ode ma pani no so a wasa afa ka ho eye sisie enti wafa sabe wo ka no yentu yensa na ye fa mfre wo mo ebia na na awotwe ana se friju ade ko o mo mra no mo fa mayo ani sika ye de emre wo mo ko se nsa ne yakoton nyesa ye ka yakoton ena sika ye de aba enti o mo de se fata na so o mo de ye de ma wo mo na Ghana fo binum yesere mo sa ne ma na mo ye nya we mu de enko na aba wo do be se free Monday kon cases bi sa ba de be ba wo be hu mayo ano na ye de o mo tete ka so wo mo ton ne ma sa ba ye be wie no na sika na kwakoye asem foforo na mom ne yesere ne se yesere mo madawoma sabe mo anyame atom nsem amonya bi no mo fa nkofo adwuma ne sefata adwuma ye ni no fama no koso na ekoye adwuma ama wanya sika ofa me dase me de asi Power Mandela Vata energy drink yes sir ne guata de nim za no Power Mandela Vata energy drink ne akeka ne si ya on sa adwum bonete adwumadi achi a unkosoro umpagya wiase sikanya no dibi mami nibi na urade ahweso no amo aye prom wa setinam no wakonko wanim adwena ya amode tai dwumadi bi achi no ya na airtime Ghana de omuni adwuma ye wose sa omukwa amuni ba bia akọ TV stations ababu nipa o ko we ye da akudi we akọ police station ye frɛ na no asend 5 million ko afeni ye tetean buze kwasue buose sisisem sa na onim se wutwa sa we ni da atwe wo bewo ebe da wo manim buze oba wie university kesi ono kwa we office ba bia ne na da ne ase yi na di ye ne na da woto a wonte ase ye ne a wo ye na kama ni pay back nyansan nim mesre enen me pese be kiki bia but ya na musuma bi nyefe airtime ma obi nsire ma obabi nsire no modi mpa na yafutu sem bi na ne yekeken manipa ne nsire ma ne kra me oyesa no anya de Vata energy drink wura Power Mandela energy drink masa mumetu aka na ne mmoma baso na monkoso nkoye maduma yesa nsema mbetina ada day no muse be fem be ya wura ho samre bia na mente anamtea ya meka kire wo no wa me energy metre chiri masa ne ame no na ye no wa akora wani nye onum bia nya ode ode mfani agro ne ni kwaku kwaku me da se ya ko ide na chese do weta ma boy ide na se na si kwan so ano na yemfa no ma bi yenka no kra bi nchre me ya pa se dwumade we ne opani oba fi hai fitibaye ne na kasa no watwenya ma obi abre abie components ne de wato ano omo kwa wo de wotekam omo na ma wiase wo de nyame aya wadum company ma oka I think say fu ekwa no e de ama free na nkofo ma ne we ensisa we mu ye enu ayi akosu atama ena ya adwoa ma emma enu acha ena adwoa manu ena adwoa benima ena ye de say you de ye fan kudi sebe kromu asikafo bi amempese mebo mudin ma we better na we kwa me despite back better first and back akwa sha de we adwuma ne papa bi no kwa ye dan so hunti ya na edwuma bi a ya na nsem we cha ebasa na ya rewosem because ye nyina nsebe ye we to amnem nti ye nwa mani sebe ye nwa obi pa ne ye die na Ghana nkwa ne ba bi a ye adwuma na se bosomeso ni ye twa aka na una na wan koje na papa anasi o papa na ne boafu Ghana nkwa na tesa on kai se adwuma no sebe o yo hene ono wan timi mfa ne chaachao nkoka ne chaachao so eno no antimi mfa sebe chiniensi ne so eno no antimi mfa akonwa nso a eye dan a adwama nu ba bi o ba bi a yenkan no no ne be so mu but odi na kwa ba na waye adwuma wi o tua ne ka no eye ne ya Ghana nkwa to be kwa adwuma bim ye tua o ka na nipa no muna atemdidi e be di wansa na ye tua o ka no but won kai se ono nso a yemfa ne yo ne boaye dume bi na so hwe na odiani mu na sekai ya so enwuma gum ni ye bonwumi na enwua ma ne memmen wo mu di mi kekri na che so mu na mawie so a in fact ya na homete na o ma anye so a ye ne ye gyan che na asa akoka se wo mpadwumo me makam se ma o mo boss bice bra akronfo ase bo mo to atisi dume bi a ye ne ya ka ho bi enye o mo fort
because the time now why nyɛ saa na ɔbaakɔyɛ bɛma bi tɛnkyɛn no afrɛ no ne na kasa mɛma wo sɛ ne wɔdwa n'anum akyerɛ na mɛma wo sɛ na ɔde ne ho akɔma no ɛnyɛ ɔbaa ne fault yɛne ɛwɔ ha yi saa drink yɛ provide bi o Dr. Silas ɔwɔ saa nipa ne bebree ɛmaa ne mɛma ɔno ɔmo kɔ yɛnte sɛ sɛbe mpredwasa wɔde mmaa bi akɔ baabi na ɔde nkora bi akɔ baabi akɔyɛ adwuma na ɔde ne ka da bɛsɛ foster kora ɔmpene da because adwuma yi obi ɛsɛ sɛbe asisi sɛm nti na ɔma obi adwuma yi motive no sɛ ɛya dwuma bi a sɛbe papa yi wonam hɔ koraa ne sɛ sɛbe wokaka wahia asɛm kyɛ no a wɔmmɔbɔ sɛ sɛ wɔtumi ɛnɛ sɛ ne ho nnɛtɔ no ɛnɛ sɛ ɔwɔ sika wo ba dwuma bi a ɛya ade yɛ ka awerɛwo na sɛbe ɔdi ka de num kɔe ɔbaataeɛ ɔteɛ ne problem ɛgu no so no ɛkyerɛ sɛ ɔno na ɛda leader nano ɛti ɔno na ɛkɔ frɛ nkurɔfoɔ sɛ yɛnkɔ o ɛti sɛ yɛnkɔ ne sɛ sika ama a ɔno na yɛgye afiri ne hɔ ɛnɛ sɛ bi adwuma no sɛ yɛnti na wɔbɛtena no animguaseɛ nti ɛne wɔte ha atiefoɔ ntɛnie wɔn mo a yɛ anɔ mo nte no ɔma bia mo ntɛnie paa na ebi a yɛwo nua baa bi anaasɛ wɔfa ase bi anka wo nte ase wɔyɛ ka obi bɛka sɛ yɛne yɛte sɛ bɛnyɛ obi animguaseɛ ne yɛte wo yɛ pɛpɛpɛpɛ yɔ ade ne baayɛ no wɔde nipa num na kɔɔ ɛkɔ so yie ma wo nti woso nsan fa 5 mɛka no ɔde 5 abɛka ade na wontwa ka na big company we am starting ɔma ba happen o bɛka no mo yɛ fruit ɔba na nsi bi no yusu pick up bɔ foro soro attention me so wɔse da bi onim obi wa ya kyɛ sɛ ɔmo t-shirt no ɔmo yin ɛfɛ paa ɔmo ka de we ɔmo kyɛ ɔmo ba soro ɛbɛkyɛ lady na ɔbɛkyɛ obi wɔ soro ne obi bie company we na we de woto ano ne sɛbe mpredwa sɛ bebia nɛ wama kwa yi aba bi we ntete ho kɛse paa ne ho pictures wo ne waba me ne watena se me ama fra mo aka kyerɛ sɛ mpanifo so mo yusu check bi ama mpanifo mo tani sɛ mo anka saa dia saa na ɔka kyerɛ yɛn na na ɔba wɔ se emmen ko mo to akye no because obi antoma gu ya na de obi bɛka sɛ 4.5 no sika ban obi antoma gu ya na de efra no pa no ma bɛtena anumre na sɛbe me ama pɛbɛsɛ bi kakra bi dia mom so mfa ntonsuo no baby ebite puto ja new side ebi kura kofio because omo kwa de na omo kodi ana mafrɛ me mafrɛ emre bi dan sɛ bi ba ha bag ya bon ko se tie ni ene na ukasa aye ena so o mateme ne mpanifo ko kasa nam sa na mpanifo na fa wo mo sɛ wo so yɛ adwuma no makwa yo matom edi enti na ntwi omo ka na wo se mpanifo ke yate ena me am srɛ mai eno kura dade no kura na some mo transportation ono na say yi say 1 million bi ede mo so mfanfa ka ena wo kwotran ne ka na brum no ndo tukoye senkura won bedi se gas won bedi so mbedai ena mo koye ye hyene se ne se emai wo mmra wate ase ena mai abetra fitia no patiefo nte ne yiwo ena obi tra ne to so fia anopatu anumre se nye so easy ena me am frɛ wo nam so pani nhyehyɛ na eni no check ni ade wo so me mpanifo no se no mbe su check bi ndi me twa check no na makwa ko isika na me de abre omo ene ne mo se fa nsɛ efa we nya de tanka ho we efa ene ne afede me te se yesi wo se eman no kra ye ne se no gya adwuma na obende look at this nana obefa made wo mkoya adwuma ye dai 5 na wo kwa ne ka fa 5 no sa na ka tai ne ho nto no wakofa no da 5 abeka ho na se ekoso bone be no mo ye mo ya obi big company we enche you say energy drink we enche hwe sese be bia ne din nam empanifo asabe moda ayi na kofa bai ya kofa poka ayi energy drink wo kra bai power mandela mesem madaroma mandela na da so no papa no ne din no de pa eti yesremo mo ne papa ne nkasa na ne kyerɛ ya sika wo metua ne ya sika no kaso de sande mama mo si da bi wo metua ne ya bebi akyekya ba wo ne sa no ne ani ma danse ne yehwe nsan kase power mandela mpani fo ya dai atua sika no mo nko frɛ mo kyerɛ ba bia mo so metua sika ne wa ha because ha ne frɛ no ne ani ma danse na yanyim sika ye wi ya san betran kase power mandela mpani fo ya dai sebe o madi o mu ni no muntwam na sabe jata meche ehiafo ma ye bredodo asikafo bi de ye adwuma sabe ye tan te se de na kwaku kan wo betima ye adwuma pa no bi freche ba na wagimi sei na wona otete sika ma wo kese na de nipa no so firi ho no kopese se de Ghana de na yoyo we am si yoyi for wadwuma na menko ba ye mpa ni sa
edru awia pa na hwe omo asabe omo to no na ebi mu teka mu na omo dia na ha kran se panifo no omo tete omo private car mu o na condition yi bo omo na ya ta ma na akoso benema adwo benema ndam fom emma obehu ebi na ase pa ebi na ntia papa nya de opa no no ne wo wie sa na oma we nyina na ne sika wafa we sika company big company Mandela kakaka we we sika e bo di se otuamuka ya untimi ntuaka say almost 50 million titi sika 50 million we amoya di waba betra kwa kumi da mpesa me kan ne say company no ye ompanifo ho ye mblemu omo e wo kwa bi nemu ye ka kire wo omo se wo munimu a Nyankopon adaroma Asem Mpe Nipa ya bo mama ne ya pusu wo omo enti omo nipa na omo de na to ha no ade a wo de aye sebia hiafo ma bi e wo ha no na sebe mpredwasa ombetra no pa no ye ntimi nsan mo we ye wie ekwan ombefa so kura bi bekokora na ya asem Oman kanso omu kwa kwawu sese omu kwa kwaja ba bi na se omu bo ba sibia na so omu ye no ba bia nipa Ghana ye ne ya beka ne ma ba de omu mpadwuma ba bi omu ne nam etime de masem tiawa efiri na wo kyan ya madwuma beba adwuma adwada Monday ya beka che mayu omu fo omu ni mutu zoom Monday omu metua sika ne enfre mayi so maju omu sika ye wi e betra fidie so abo ma ba so sika no ma ba betua ne omu pani na oda ha ne de omu hwe ni yi o ye ntro chen wo bia ade ne woni aye no ya wa masa kesu abedru ha no aye me ya me di ne ho ya ho se ni kwa se anka o masa kesu kura ba TV so ade ne se o ye sa ye wi wa sa ka se de mu yi se mi jaya na je se o bo apaye na wo jai kura na sika no ye beje ne kebe mamai ya na nanu na obi ene na obi frese obi ye o se na abo ni bia na ye de masa mame ka se wo tufu a na wo so atu omo so a wo mu di sansenfo no so watu omo fo obi wa fum nipa no se obekọ na nima kopa na cha no onye de na o san huru no na o san de na kwagina court na ne onim sa de na wafum nipa na adenti na wonko no se me pa cha obi de obi ka sika eso otwema no sa de akofa lawyer na lawyer ni sika na fama nipa no na sa nipa wei wo na kwaja oni sika na obo odua no wa bone uka utufu a utumo mane fo na otu akwa so fo eno ma ekoso na airtime na me bia na sabe mpredwasa wo nipa kro bia na sabe wo de wo no wo don sato a ekoto obi so ba bia wo mo so mo don sato ekoto obi aso ti e be sere mo ma ye nyani obi alem ti se de na futu se ma de bia yetu no ya na me aso obi oti Asem Mpe Nipa ya futu se mo trama no ma bi biti wa ana no ma bi ye wa e wa wasam kwa kuma mfansia ni enwe ebebe kwa kunia na ye me yanse you know how long it take a man to create job enye easy obi abawi ase ho obeto se ne papa do afu no eno nko an watima sun ye do afu oni adwen fufuru bi e de create business e managina enti se obi timi nya nimdie create ade se e bagi atum kwan fa so ko hu mpanifo nya nkrata e mana dance se wonye na owie no se wo sebe koda no abrawa mmere na wo ye ni se ya woni tirewo enemo se mfu bebiri na abama no kwasi ase mbebiri wo ma no but ye boko continue mpese dunya mese tramandi no mbiade weba wan mbeka so me ya na di drink na mete wo se ne mesi aye na ma no hwe lawyer so mde begumi so na emmoa ku ke ba ku ka me friend na me na interview ono ne hwe ne ma me yare basically into of anopower better se ne ma me kura no sam me why den so why den woni twade o asem we aye kan hwe o edu me be jesu kura na de drinks na adoso it is obi create we na se wo kura ni say dia na wo kofo obi hwan na ebeton amam se wa ya nkura se obi e ba ne wote Mandela wo suro because me nkoya adwuma me kwa adwuma me sika kwa enfa mame ebi so antipa na oba no nte sa pa Mandela mbajo se san osu na ye ne ye na muawo over party me di over dia na no ye wo over dia se na ne edi no uni male krundia awurade asem se bi wano mamum bi wano manchirima ye gya wona chiri bi wano ubi wano abu atentene ne di woni bi asem ma no ene ne ma hotozo timusu obi ni bi na wotete na ma no ya na megimi nyina ba ne amekeka nya mini sa me kangwaje asemu ba me heda ka kire no wate yawo no akoye ne ye na asumdua ba Proverbs 18:2 waso kwasea oni hunumu hu anika so obeyi na komedi entino ka wo hunumu hu anika ka bo se company no bi ne biye sika ketua bi betima se company na eye billions of cedis ne yade abie enti ada na mintua ketua no enti wo yakwasea enti wo hunu se anim de ewe yo na atwan amansem kase asi
nti sese me kasa me dwene we hu wie na me chechiro mu a be kan che nipa cross on fa no kwase asem go no ha utie bia be kasa ade no waka we wo ba me kotu nyame asem abon se obi a ninim de nche ne sa ade a me ye de wo ha wo beba wo ye kwase a into a hene ba Kristo was a catcher sakana man say because question on me be busa na ya de corona wo ba na a kire ne so wonya nipa wo sakana man na nka wo tise TV so many fredie me do ko police station even tankers ni gura hu na odwane ni wo bia adwuma ne se de adwuma na be TV so wo ye proud enyo na obi ye ndi ni obi ye ni nya obusia ni ndi enyo papa bi benti no wo de wo pe wo de adi ne kom ne afoforo no na adwuma ne begu engu wo wi ya no asa be ka sa adwuma ndi wo manim na ukura sa adwumfi adwumfo adwumproye adwentantan we no wan na mi adwuma mfa ma wo wan ena mi adwuma mfa ma wo na brabo abona ka sa betafra jo nka ba company nka nya wo se dia mesrawo yamfa konkon hana Monday du huni kura ne ntwadia Monday du huni ne ntwadia mankofo manidi no monsiri na nya nhira ma sa nkofo amti so obobra onye yeda opon ka ye dia manyina later be hu no sa na mfom gwadwene woni tirim no enya adwene pa uja ya ne aje oka na fe sa na mfom na wo pa adwuma foforo na wunya sakira wadwene na nya fefefe ebi so ana yawo kanso na wudi nokore nti na na minyinu upi no se ye nokore so adwuma wura nso onye nyansafo wa bia adwuma kase ati sei na se ontimi ntua wa kase ka obi ye dai na de wadwena de no nkrata wo so ye bia wadwena wo se ye nchew bo obi ba de onwene ne ho kase ontimi nkoka nko ba bia oni ba bia de okonti no odi o mu gum sa na wa ye twum na akọ nye za dwene ma ne nyansa wa ku se de o seta na se na me ka cho se me se so obi se wo mame 20 billion na betra Ghana de on fanisika hwe mame ka sembi Ghana ha ye problem pa ne se anyafo onye ni hye aba wonya tiefo ye problem no ena anyafo so do so chai sikafo etama kro no obi obaba bi o se kro no be ni e bia oboa ko ye problem to bi na ti ahojo aye ba ye na mfo ye jeje ye sika onya bo 50 cedi otimi na okon ho 50 cedi no obeya we ntua ade na age me de dada ene mfanse samame wo ko ho sa antimi o wa ha me ne nka sei me so wo ye chisro ye pepe me mpenasem bra ala na akoya ko di UK 6 months ni ba ko ba me ewu ye ko ye se ye jeje sei ye jeje 100 cedis ye nyina ye tua ye fra akoya wo fon so a o sina se ne makodi no ho de me tua 100 ni bi enye yewu ene data me sandwich ka ye nko ya 10 million akwana 50 cedi osu wo hu e wona mbeti ase se nye pepe ne na ye no na ha ho kire wo yi na ne obedi kura mo de ne tokura beda ho wi ya na tokura beda ho okwa brochi adwuma wo ye wasi week yantiti bibi ano nam 100 million into what office sa otimi 3 days no ngo vie ye ni sika kwa ni botomu a po adwuma nti wo nsuro adwuma na wo okwa wankoto ni nwia chama what down office 3 days into week bia ni sika de me de tibi bia 100 million it what the size can bro me sim be de me wa no afre me na so mo mama ni odi china me huni amaye afero no ati me pre bibi no no si wo ben se na na nya mabo ndim se na nya ofo to na gwa na unim se drum bi na sika bi be hye ho pa kwam kranta ne wo unsteady sade no sika bi be hye ho pa kwam nta ne wo da woni sika no na ka nwane kro no mu tianyafo mum de ye mobo puni pa kwase ado aba itu we ne hwene fefe akrobotu ni yi fefe oh no na ma wi aso mum de ne hwenya fesa u pese ye na u pese o ye no sini wo fa din nti obi abe huni amba so ye na u pese o ye no ma menya we grab na ma wiam so wi ani sika nso o mfa ma no me ka se bi kro wo ba bi o na producer ma suma se ma sister no so pe TV so aba obo mo ajiro ofa ko ba to kra wo ma ndo no ofa akro ne papa kumase ba gwago ne wanya de ye be pon wanya de so no akobre owo ne ba o bia wa wo ne ba bi wo ho no agya akora no wo aso oni tema sa na abefa no no na mawiem na aso wa fa dia oye hu kra ye no me mo abrabo awrade hu ni ba mobo e ba je ma akwa na aso atoto miza na ba we oba ye bomb knockout oba ye gentle me you Oforisuo and ye simple Friday ne de ye wo ne wajimni mane hunu so wajimni enko yanim e ba jo me di mini pa friend say me producer was even channel of a man kokko sechi se ne wofa ofa yaw bimpe papa we dia me am wofa wawu sa na frefre no bimpe jase bono no ofa ya bimpe wa wofa se kokko sechi de ho anwa ni di ba go ne say
Fletcher semen gadrose of a been pewatch na Venice Starjana and so was in Yamin Munina or Chamunina and I'm quite so nam kwaso ba Jawa and Bibia I send off as when you didn't do so and there was all the Kente at the Sanders Nego Flakenty you was Sanders go Flakenty what would be a minimum and I go good yes no when I'm quite I wouldn't you a pencil go get Asem Mpe Nipa producer Asem the Sanders go flag into Aboda into of having probably I hear an Sanders in please Mumano I hear a man share as is our Jana so ya chow ba na me cause our cars and another blue light or hene or a talk radiano mabo hene or no one in near Alaji omuti ejuma dear radin show mo an wo mo boy juma pa afre for no crowd badada hello yes sir good evening. Good evening, sir. Sompa. Power Mandela, we jina so to bomb born yanko ye nim tentem kura. Hello. Me tie pa. Bacho nyamin chira pa. Amen. Falumba nyamin chira one. Omna sa anti Paulina. To aso e wishira keke woko Obira omusudu wudi akara ba wono. Ampaso zo de ma no so de ade. Wudi acho bia ni adi. Em nipa na wo ye sa no. The Monday do no pe kan ma ya. Mo yi na kon no bia hu de kon kan ni ade. Ewo. No do sini ko ya juma. Many kan so ade. Atwi ma tuwe. Let us say mo na bi ya juma. Na ka to no ya me de pa nya mi nshira. Hello. Falima. Yes sir. Adieu. Yaku. Yes yes. Kwajo njojo me bo tutujan bo no ne enkontentem ne oyi se tan o papa we na ye debia ye mika no ubi wa se bi se no onyina je na je o mata se kwajo me nka hwe mi tie o bombo no kwajo to onyina je na je o wa se ana ban na ko ye juma o baby ya ndie ne ka ko o ba ye dai papa Oh, David. Hello. Hello. Ofolumbe. Yey. Ofana bibia gogo de. Kama ba. Na mo ofa obana samu ane me maami waba jesia onso bia ho ye. Bulas o mo odin sa tura kunkunu mu nsam no. Ye de oba de na se we ye wo fa se SK Bulas. Ya mene hene. Obo ase am de me kasa efi. Cheke ko pe ofa manaka to na yashe ne yanko wafa wi azanga zan eska fo mo ma ga na se me penesa bebre ne ya jimifo ibi en kwasiafo wo eska ne bi adwuma ho wo fi aka no ase se me previous wo show sika wo diska be ma na wakuma to yam ama wo bla na wasuma go no no o you can say bola se ya kura ne ni ya yansa wa wo ye adwuma na o ma usika no wo so ya do ye kese o ba bia gini din kwa wo ba wa ka no kondo no jimisa kesa kwa fo se no so kwa so de ma oba for de 40 million 50 million 70 million esa mi ken na workers wo fi omuka papa we dia yes am I umpa anyway kese wa stadium ama ne sofo over 2 billion watua ba na ne workers no mo ko ye ka bi ye de mo ya man Monday se Monday do na so anfa Mexican no ma o mo be be so ma no we gba de agacapella hello yes open you guys Bajo good evening you evening sir Bajo Daniel na haba Daniel radin shira to bom ne yanko mi di de menja boda atemuda ba Bible me paso Oze, ni pede ni saska fo we no mo sore mo ti party akese no mo ko ya do ya akese na tie ni ti baby they no otoka na skena wo de ko ya do ya mo mbe no de ye o ya na kakana wo de mo no ama wo de akodi ni fifi ho paso no wo mfa man no san de bre akoti na fi no ne ma bre oh die nie amishira le da mo se Eradi Asem se nkanche oni ase kobla bla bi she obutum wrong hello Aso Aboagye aso kono fo majo a we na we mi si jeso majo a papa no be so ye majo a papa na ade na o yesa ewi ase ye fa obi nhihire ni o ewi ase die esese wo de ma no obi aye wadwuma na mawia kakraka we so won
only na ye juma e was the press the crown the star Shobano na o fama no no afasika na se oboto na only so ni so go from Kwebu so mana nyesa mo nyesa why na nega na ya na bopa ya e stop e brepa Asiwa bakama nyaminjira wa bakama. Hello. Yes sir. About from the of Kenya. Mr. From of Lumba mo adwen jilenko. Sometimes the Ghana will be effort now what fun the now. I'm some any people Ghana the what can you for the by come can what I see na na tax and can bill na I got that was no the business na sometimes you know people do to my what to na go na next when you dey na mo for na one fan the Mandela is one no one na this Mandela and your drink this guy won't tell the game to your family. Can I come for the Punaki and spend money? Time. And what's the phone in the Hello. Hello, good evening. Good evening. Yes, sir. Because Nyamisha wakumi kan bibia so obi tifie on ne wo fam won ye kan won de wantima mfa nko ba bia wo wabeka fie da ho ya obi kura adwuma no wapira wom asa aba ne siki en sa mpese de be ma no ana ye nipa ntu ye se ntu adimi udi oye nipa ade. Hello, last caller ne anko. Hello, good evening. Good evening. I'm Pacho Meduna Nekio, Mikaze Asa. Mr. From Nana Gokubachi, Kasami. Me Pacho, Papa, and the owner of no one. What do you own? What do you Prophet as you ever so the energy be a bit messy. What was Asem no? Me at my Monday. Not the bantam. I'm so young. Hello. But you did, baby, I can say. Eradi njira wonka ho no onye kese ba bia wo bia se nnen so wode waso wakoma wadwene FM Sompa Asem Mpe Nipa. In fact TV program hwe no akoma ka ho adwene ka ho aso ka ho na ani ka ho asem bitimi ye abufu nya be wura TV ni makobo obi ene ne ye ka obi akoma aduru ho ne nyina ye ne ye be ye musa na mo de ache adwobrɛw edane se bo asika ne be gya mo se de ye wo pɛ no unim se de ye di edwuma sa na Awurade be fa ye so aye ti ma abo ntɔw yam na danse bo amande ye beti asem de na ya fantoma pefra bede chenjire chebi omono wa ajeje ho mi anko kwaku de di kan ma me fa we mra wa awasem bibi hawo de ye Kenya kwaku kasa nyina wo de fam bibi hawo bi sisiw on se enwa ma o mo tena mo to so anka ma ne sa bo modi ni tu na ma na bra Sompa Asem Mpe Nipa na fo wasem bra ne yenka ma line 0243 585 878 0243 585 878 0243 585 878 and 0552 095 593 0552 095 yeah ye juma dia your number e di juma no pombo de na frɛ yanko birthday ne so okay yanko birthday ne so ye na ye nua ba ye bibia ye dofo ye bibia Mavis okay de di kan ye hye no happy
Mother's Day. Okay. Mavis. Na woda. Mavis baby obi anyankopon nya okese. Na o ma nkwanhye na o ma okunu papa. Na o ma osika. Na o ma odwuma papa nya Mavis. Sompa fo nyina, Asem Mpe Nipa fo nyina. Ye show. Happy birthday. Golumba so cha. Happy birthday. O ma sama so me cha ba. Mavis. Yeah, Mavis. Yeah, God ya me cha me am dofo pa bi. E friend e bi lab. O atonsu o ye makeup sa ne ma ne cake ni ade abilab atonsu urade nyankopon sha na onye okese ba bia wo bia ontere wa shema ne ma nkototima hwan birthday na aka ye nkontem Oforisuo mamike okay very fantastic Oforisuo se me ma awodapa o se urade nyankopon sha ntere wa shem ade bia wa hwede na atiasefo asase so urade omfa no mo ne abusuan ntime anye no Oforisuo se me nkanjiro se urade ma wo meye o ma anye kese o mo anim nye duru nchen watamfo urade ma anye tiri o ma anye duada Oforisuo na wish no yes mamike to say ni awishi yi sisi ai no Mavis na ti mamike ni okay neze keke urade njam no anya mkese matia antipoli chiadofo ne yango of I sorry so e me chia me papa bi o bo shen ha e friend Mr. Krobo edusei o bo shen dada ya me kan se nyankopon wo hira na ye free so e of me ankasa maberewa oba pani sisiria akon dudu na friend anti mama bom faduma sa ko na maberewa wo me mana happy Mother's Day. Yeah, konmusi ya solepe Unique Glory Worship Center ye ejaba ene dijuma wo ho ejadem den kronum nuamu ho a ene papa we